Anumrem. Thank you. Ahaya Ghana's best radio station in the East. Ahenkan 93.3 FM. Busumi ni da tosu etu eviem pimienu ni aduonu baako. Amenchia mempanu for me adwuma hai. Starting from the general manager himself, the great Odi Ahenkan aka Apu Zoman. Bright Champion aka Father Dixon. Representing the CEO. Program said Kwakunkruma Freakers in charge of the drive time and Bible Pensemu. Deputy program said Nelson Nousu aka Brad Nelson in charge of the drive after drive. To you, the news edits of this radio station. Efia Ampafua Eurampong. Efia Ampafua Eurampong. That is the news editor of Ahenkan 93.3 FM. And to you, the producer for Asem di Kanwai Nabaka. Kweku Enin Kusi Buadum. Small boy Anotewa. The man in charge of events and planning, who happens to be the host of the morning show marching live on your super duper radio station. Oboba Ofori Amanfo. Wabi Seja. Bra Adrimpa. The co-host of Abrimpon Anamontuo, live on your radio. Ahenkan 93.3 FM each and every Friday between the hours of 7 p.m. to 9 p.m. To the technical department, Billy the Great, Enoch Nyami aka Billy Man, and Kwame Asante, and Jumafua Makanyina, the head of sports, Joshua Ejanim Boateng, Joshua Ejanim, Obrimpao Pokuare, Kofi Ejiri, aka Eje. Akwawe pa brand new birthday man we gane. Akwawe pa wo figa. Gwa fo mo de shara se wa fere ade too much. Brand new birthday man trebia na we gane. Wan ti me di birthday no. I will see you my ba my boa me ho se brand me nyo fine. Na we gane. Fire burn you for day. Mabadu. But I cannot see my DJs with me, the great Brad Nelson and a DJ Fish. Wamu who is my bow? Wamu didi? Nami medidi. Okay. Pachomungancha manager said on to Odi 100 Ghana for this month. Enyimima ene ensembi oho edika na enyo tan ene enya sabin bradiasa eni a atranto na emom no eye sade be aye mpotem abetu mpon na abeku nanim wonso uwo ha uwa mane uwo bibia pese Ahenkan 93.3 FM yema yani kwa ho na yetu ho na mon yehwe na yetrete no sade be ya empuntuo ni yedie ni nkoso a yehwe no yensa ebetumi aka Indiano pay yabetwa ni ahwedenchembo abato mpeso aso yede ani bekọ asane manso akroso
yɛbɛbɔ awuram akwakopiem ɛwɔ akyease na yasa ayɛ no brɛbrɛw akwakodu ɛyɛ akyemansa ne nyina ne sɛn enwoma ba ku mienu miensa bi wɔ edi akokyere wɔ a yɛpɛse yɛhwɛ sɛ empanifo betimi aboa atie yɛn ɛwɔ asopamu a na yɛhwɛ de ebesie bidin ya chenkwana na minum brem Odi Ahenkan Kwame Yeboah show produced by Kwaku Anim Kusi Buadu supported by Prof Bright ono so ebochidom sere bia bibia betimi akonkan mongo zo na munti ahenkan 93.3 FM sanse munti ena yaba video no so de agya wadwo enami ba mitiefri across so edem emu da wo se pron
Listen very careful. Listen very careful to this music. Yantam na bre radin jamen chakra. Yosuna Kenya swade. Yosuna ko. Nyamena meka. Are you ready now, baby? Benyam kwaji. Yeah. Nana yaw asari. What the music? I see what kwakwa baby amaye. Achesu asaba ba ya nchan. Onsum na ubenya ngwaje. Hallelujah. No be kwa himem sojana unya ubisa. Wakiri unkwaje. Yeah, don't be kwa himem sojana ubisa. Just wakiri unkwaje. Okay, mpacho anyumwe fatu mame enana ya wasare DJ Ness fatu mame na meba anyumu ni so biem mame nko ahoma ne so na me ne opani ayefa ne F in cancer onyo opani keke oyenyame sofo esa contractor awoye adwumade sede beya ne man ensu betumpon na watwe se ne pepepe eni ni di nkomo bi efa achima sane ne aboabo yehia so ho suku bi abande man ne so wonsie na ene abu akam yene onabo osu boate ne di kan bo ho nkomo ti hu hian se yene contractor so be kasa anopai oseye boso mbetu anamo yengomu sande asi papa anopai mo achi o yene o nyamini pana pane bako de mini nyame ado ye ho ye pa ye de Kristo ase na wotwe se ne pepepe ene ani udi nkomo wa fidie so efa adwuma abande ma wa na wo ye sukuu na wisi aboabo ni asane hye so a na sabe yentua ukanti ehu afuo na enwoma bi atochema wo hye ye boso obekọ ho ayembia watimi akọ ho
Mina made us a material for you. Last week, Michelle Bono, a papu si wood in our door. BBS, I'm a meme from there. The CBB than the well. The Akaya buying. Okay. The Akaya ban now see a man why 90% I can identify as something like that. I can come be no way. Ukwado was yes, your kamana, I am bia. What are buying sonka? I buy the free last week, and I'm a Casari and CBB. And I said, you man, I cannot. And no, see, say, if you go and go on a school, why you're quite. In your quite. And I toss so maybe I might hear you man do no. The yes, coming yes, come through beer or baby and San Congo, yes, 5% in our cano. I just said, Missika, Kemono, Mensaka, and I'm a quacoy. But baby, I met to the school for no say, on the school or Kramuke Bay. And so I've found way into Yamaka. If Yamaka is on the way to this, I'm one more. Na uko ya no na no kasa o kasa be afintemnie no kra unsi ho esanse aban so de woka emansafo wo ho uko asara na school ni bobre ne tibia mutie no uhu ni san oh school no dia ya juma papa enti be ya afi ene krenia in free site no uko ajuma ya no bibia nsan penti aya penti ene bibia no say the school no dia na tie nia and the year na yenye no eno no nti adwuma ya ye dada no enfra bibia mre no adwuma ya ye no e wo ho paint bibia so de tie no ta na tie oh okay sisi aye hwe said ye ka school no mukọ hwe ye ho aye Facebook live a chese bibia di adanse se de na ehwa fu a na nua sisi wo no ampa makwa akodo kama said ye wo hye ye bo no enti ebegina ya fidie su ne amamudi adwuma isanse se mbo sha wo hye no wan hye ne keke utu su anamo nyame hira o papa papa medasimilia sene ye nyame dwuma no de wo se ye de no kra ye kan wa so de mu no bebi enam bia no ye de ye adwuma na last week no many we say ye de school down to Facebook na we fu esa na ye many u ba enti na e hye me say metimi akọ na makosi esio ma abantu ameka eno ntese me fese djuma no ebese ewo me koso bompa ese sika yenya edi tua o mampani yire no mukai ye benyi bidi ama me na me so abisika eka ma bo no metimi yenya amampani yire aka tua ne ha o ha me ade ne yesi dan na contracted be prepare o Ghana ha ye tua mo mampani tue de bi e wo de no sa be jiske bi akoka na yire ho aredia tianu na yo problem no I am problem because you hear the answer na the pata so be asmo mine no wa ko we free so no we fee we command scar and no problem ni ho but obi a wo so he tia oka any we bushia for ka de wo sa ko jiske ni bi ameka o Asem. Ko anima bebre pa e wo Ghana ha yenye skentua. This will be parliament or car TV or so some for fraka ho. Na ni krumo no school dance wo. Ye djuma yintianaka. Eno no enye. Okay, contractor Ahenkan say we dey work for asma babu be say na nya no kwa na edi nkomo. Ususu say Ghana mo ususu say Ghana ye mra pon na ye di bu oman no. Sabe ayetwam kabia atwam yentontwene ananse yenyensiasie sansa de wo ka nyina no e wo Ghana mranim ana mpanfo no gina so e de enom yesa no wa me emra no mo hyehyɛ ye no edubre a wo se system e bi se PNDC time na ye change aba constitution rule no omo tro constitution no MBB for yo mo ti se omo anko NDC for the cultural constitution, every Amukoya, can you remember one by year through Namoso, and before and go for Amunimode. And this will be at the evident to you now, but transcendent 1 hour. Not difference out the ban anything. At the end, say, only by Yango Nipa say, problem or ultimate solve. It's no Kwame, Sabi. We have a France, Yamiama, Yansa, or some Abrabo, or some of what the amount. And who didn't Yango body Nipa Berry, I say. It is a Uber ever to be
ebi a ufie uba ya no fie no atakwa me dan ebubu o se me na no de atakwa me no mu si no agoto paint no abete atale atakwa me no ho sabe so no bi hu asan no be gatere o o se o ya se ya mi echere wa bobu de na guru wasi fufuro ye hu se o so bre so no na nanu ye bi wa ba beto aso na article 71 na ehwe empanifo nkoa na otimamumfo no omo bra omo nwe omo nye bibia mo omo no eno ani hwe se afedi enim kura de ko kan ho enti meyere yenjare ka ebe akebetu MP4 ka ebetu headmaster for ka ebetu asamema for yere dum nyina aka no man ye koyema enti to bi adwuma sasika ye di tua sa yi mi school da ne betu tua pra na scan bibira aka Enti now susu say baby akeka koya sabe de omu ye nyina nso omakota the Constitution of Ghana article 71 yachi na yema MP ka yema judiciary ka yema executive nukura de eja omampani ne nkrofo de ukwo dwubli house ne ade a ene ejai na yantimamufo na de hye ne so no anamon ben ye betimi atu a anya tutu asem na mpanfo mo se Ghana fo ani abomusu emra no yenya bibi mfa ho sorry near kind of Ukrainian tokwa. So there be an okra, or say the truth shall set you free. Young kind of cray, say the MPP ni ko ya me boy MPP before the abaso. Because now no me say abronya krade. That's the Supreme Court. MPP before ni bi kasetia rekubro benom me ka on social media. Oh, tani ebu mind say the enya no the enya. Enti enya so bi awaba won so no ye bi enya. Osiye entina so ye no ye kanokre ni ye kanokre so a ye fu obi so ye tamfo because abayan bako sama na me ye politics no wo ko kanokre bo so ye MPP ni wo ye MPP ni so ko kanokre pe o so ye NDC no enti ye de ne ye fu abone so ye nya no na ye nye so na da bia ye mre se kwa me nam kwen so a me kwafu mu report wo so a ededa man so kwen mu MP Faso, Obi Faso, say a billion ya just a kubi, and ya was a boy begum. I think I did a Kenny no. That Kenny in your Kenny, Papa. So, the Yakwanya, I'll go some more money and get better my Kenny, and I Kenny, you know. Oh, say, I said, I put you in a care you to me. Oh, you came with a boy and crack, I was some hotel, I was Ghana. It didn't see a choir, Sunny when I did a pastor, none of it. Yes, serious. Many do one on the round. Oh, somebody one on this school. I'm going around. Don't make me a Iji also for outside contractor na Japan kwa mu adwuma na bepem na bantua wo ka. Mibisa wo, sa wo hwe de ekona Ghana amamre ya ye bui. Emrantan mabawa omwoni da so bi. Da che oman ni betime dum pempen so a menu mienu nyina ye pese edu. Oh, go for the so come Bible. Wo Israel breast no na me church already no so I will be dia ko tamo man akoma nyina ko di baabi bare nyam man yo nyame man je du baabi nyame church weekend ni bi no be tro man no akoma ba nyame ho oh there is a case say oh yes I man yankopon e be shira man no e ma man no eye niam eye man nyame be man no e me za ke fredu tama ni wo be du so no obomba ye say nyame say everybody didn't feel to do because of a year, the Yami pay. In this Obi a penny, Minka, Abi Abayati, but a penny about a penny, say your mind, say you're sorry, say you feel nothing, or the Omino Akuma could be baby, no be sorry, but no by any, and rather sound than any ever show mine. I want the Mabu future, no, and say, mean the baby, I may say. Ghana no challenges in IFC. Inti say nya kendi fo a ibi o ma o kra no o ma dwene ba o se minuanom se de akwatafo no ye no se de ye o mi ngo kanje ye ni anse aduane ebuso e o course America o muso be nya aduane ni bi inti say man fo no kra dwene ba o se de bi ye nya o ma ne be ko danim because so ekwan bi so uga so oman nsa ya kwan bi so min shada na onya adwe zan say oh there be kwame oman ne de oman nsa sentie yet oman ana obi wo opposition a obeka nsam dede ade atre ni anya ne mugide na de tumi a hye nsa uri tumi hye nsa tete de na ya hunu anu an ya bagoso ahu a enti ya kwaya ni ma na ya be achi ya beto aba contract gwa kwan nyina so wa Ghana ha
ekwan ho nam so a wo kika mi na contractor ni so na contractor wo so ye to ba bi wo ko minya ni America say o mining say ni say ye entimamufuo no e na ye nim said ye two leaders because you that to ba na obi de bentoa obi de sika obi de one brown na to aba mana who say what on mine no awenti me magoya politics that ye wa assembly the ye this for ni e betua bribe am assembly man wo ye me dem nji because I was me to aba na this na obaso no me tire madin we be na attack from assembly and me ni MPP papa bi Mr. me can dia me bo me ni pre yen diska no for MPP ni so because ni e be say assembly or you be tire ya den na yenya constructive I mean na yen brain development what you say me just say you know ye atimamufo no na ye no ye nim say the two leaders go to America will be a Republican on to about my Democrat on to about my Republican about to my Democrat and so that's why you're Republican. But Penny, Demi actually imagine say for example, you for 2016 year example. Your man Penny Nanado Dankwa Akufo-Addo or the close to almost 1 million votes and the BT His Excellency the former President John Dramani Mahama. And no chere ugidie ni awrehye mu Ghana for enya Nanado Dankwa Akufo-Addo ma from opposition or the close to 1 million vote ebe yi obi a wote akonwa so se mampani hwe ho. Recent one 2020 duakan or the close to 500,000 votes and the BT o mampendada John Dramani Mahama. Inti acha se gidie no awosoro. Nanso anwoma ye hwe kwa no odan ha de na ehuo apart from asphalt e de adu ehuo. Odi ni American say so wo hwe the trend I dey to about 2016 Emma Nanadwa asaya bobe brema yenye didi sasa not o mambani John Dramani Mahama na niema te koneti no aye bi ba na niema te koneti but the Nanado nsema na waka on 3 consecutive time no yen to abama yen so no hwe ye be so no hwe to about over 1 million man no oba ye no ya de o sha say o my confidence free SHS odi we ba oh, but that's a complacency there, them. It's complacency there, them. Once a year, back again, Ghana for ya there. About only you close a chapter. I say Ghana for William, and only because our democracy is very young, 28 years old, and you're very young. Into by the next, in our leaders, you're quiet. That's why my minimum people can say, Bronubi, me better, my specific. Bronubi, the authority, mama, we're real. Oh, and your petition and will be the better one. Because no correct. What does it? I mean, Penipa, also the Bronu way or Nabronubi on the authority, Mama, or the Omatua Baramano. And this, oh, you're not going to say, now, one yes, canning Nanudi, or the appetition bar, 7, and what they have already in this time there, some was your one, in the trail 2020 about 2024 no I'm about the years about you was good on man on obenya in this ana da no more da o me say who take care mo bi na former on the who nim vaso no e be Ora Ahenkan Kwame contractor we see asanene aboabo ye hia susuku ai no nkomotwetwe akwatwetwe nsem bebraba no pa enim se wo kwafuom tie agya okwan na kwado wa pem ne wo board ye ho construction kwani eduma we me ma solo for nyame adom omuguka ngoja mi godu akoko because I'm say ye sabi ye eduma jaw na won so abefa ekwa no kanenka upo peace fm nka obejojo ho wo eduma won kan and Kabakasa had the Indian, but I like your style. I like how you work. I like how you are serious. Many children pass oh, you're young now, so when you're breast, I'm a full young. And yeah, Juma, yeah, until say, I rather be free and never got the Juma. Medasi, Oran Casa Yamisha on Famunko. Ayuko. Yeah. So what's some idea? Ya loco no, ya loco. Tabe Fafria. Ahenkan 93.3 FM.
Shawu challenge am pa cho Facebook now. Ahenkan 93.3 FM. Wo hwe edan na ye de ama F in cancer wo siwie ya bepem ne. Edan ni si wo eno na na menwe mete Ghana mpanfo ho a me ntiase. Emra ni ayusu no eyemra atwam. The Constitution of Ghana dead and gone. Atwam. Ya tira ho. Ya ma Rollins o. Samra we ya ma Rollins. Satam ni esuro no. Oba ka bia wa nyoba bo. Oba vemo ma unom pemu atutu. Idi I am ma Rollins. Se suku bi epedan trem. Wa munya ebi tete fom. Yesi bia meno so aben. Esku vonkom adan di contractor ka. Contractor answer safo ni gudu botom. We wa kan radio yi so. Wose abentua omie ne emie china. Na edan so menkwala adwen kakra menim ni say yesi na nipa ntima sunsun bia nim ntibo say edworoga enu kreda ne ba bia pone enu wa classify no under 5% no nti 5% no wose aban fa ne sika mana enya de obebie school da no na me so me ne ya adwen 2 million% ezan say ono nkwaji banglo entitiri mo wuro mesi school dance ho envie de ho nie na aban yi nani si wontua hey Mummy heavy be you. I said, don't blame Jesus if you don't go heaven. Don't blame Jesus if you don't go heaven. There's one cause right, remember. And what you used to go do? Shakala, Chocoloko, Banqueshe. It's your throat to me, I'm in your Anyo. Che. Manjo. Nana kwasi ampofo asuo den. Wasi mo fire meja ntuato. Me your life e wa kra domi pillar 2. Me da wasi ni adwuma pa we ye fa me ko mensa pillar 2. Billing so adi apem so o say Asem o Ghana. A well dance so your life for Facebook. Yeah, we dey wa bra Facebook na behwe. We dey behwa de. Say yes suku dance wo asane man so akroso. Behwe asane aboabo yes suku dance wo. Na ye trama suku dan na adwire guo. Hey, na just abedi na twini gwana so timi ka say bibini agimi na ka chebonu kra o say onyini. Agoya no ya. O jimi baba. O lim nyansa. Didi mbalfa tam tare. Sa ya tam mimi no mi sika, get fan sika. E de si dan. Na odi akoda kohwe atefa school na so pae no. Kwana kohwe. Ono nyamfo kwasi akwa bonu humodin wurewure chese ba bia papa ifa. Suku nsu ni yesi bi we ye betra wana no so jim. Yesi nkopa bisiane yemfe nkosa nsi. Na mu kwama nimu ana mu kwamochi. Mu na politician mu aya mu me for man ma private person. Ye tam ne dia ma despite. Ye tam ne dia ma tobinko. So, omo ma business ejejina no. Na ya hu dia because I atete kwasi plat osimi raho. Mi raho. Sha. Producer for this show for today is Kwame Asante. That's your Kwasi Amwani or Amwani Fita watching live from Asamankas. Good work. I'm enjoying your program. Ghana. We have problems so regards to Chairman Makiba Asamankase. Odi, God bless you and bless Father too. Odi, please, now, no one is going to fool like what we did some times ago. Sure, we the youth are not going to sit down again, no. Hard up. If I'm glad this, I'm pabbing. Ube
huo. Gane. Yaba modi biansi ensabeka honorable Alex Inkumoye abankra chipanima asanima so akroso abato mpeso so sanse sukudan ye kan waseminu esi na bato mpeso so tinkeja yenyana no no so contractor ya na muntu awetu akododo ho kama aprapra hwei yebusa ne se obetimi aboa apia ama sika bi esefata sedema contractor no no de safo no ma aban na aban so man kura no ko school mu no atimi abamu ana ye de yadwuma ne yebusa nsem you are loud and clear here at Kumasi Buokrom. Me da so tell the contractor to take out was what be pacho catch a contractors want to boase no fans have one ma ban suku dan ya sia we contractor the safo agunibo tom was wo mie na mie chena agila ban tuanika eja wadwo Hiba Chili baby, oh London, oh Rami live. Kadam. Was it Odi? I don't think our mother Ghana needs development. Well, look at this. Billy, no. Billy the good. Is yourself and Billy that snaps. Hey, akwe wendi. Ghana, we are wasting money, pa. I'm talking from Achimoda to Tubotom. That's the Isaac. What's what my way? Yes, Sadia Keke. Till he say hello, lovely family. Yes, we are enjoying you from Ghana. Ghana. Abu. Kwaku anim kusibu was say it is live, clear at the studio's entrance. Babo Hache. Bajai rewo yehwe ebeto sabamu ya minim die ntia ene yahoma no eye twitwitwitwiri sa ye boss na empanfo nyina lines na ai busy omboa wonu mi se ene akwa ba obeka jagum to ma kira mom lines na ai busy ye be pem so sa ya frame on him being danso me go free kaswa asidan kan me din die no a me wo anyinam kotoku me go on Facebook at the same time listen to you live on Ahenkan 93.3 FM osi no size mu ba djuma pa e da ma se okay yanko ahomane so na opani a yensa kanono yene no emmo enkomo yensa kan owura JA Banning or your businessman or your audition a wo free achim anmase Mr. Banning wadawama anopa ya muachim ba Ahenkan 93.3 FM so nyame adum bako na so nyame adum musumu ifa ye de nyankopon ase eja wadawama nanu ni edi nkomo bi fa achim anmase edwa yesi na umpoka sa strategically baby esi no kan obi ntina enipa ntimi nkoe na wo body isi abaso ka se ononyamfo na hyebe dwani Kofi Ahenkra afọ awaba no wo no mugidie se ombetu na mo pa bi se de be a anomasi dwa no emfa so be ba ho adaro ma boso ba na majapai ba pimne moto na mo bi afa ho anamo yetu anamo bebre dan kura wo kan no nimpanfo hia no ni I decide ni say empanifo che say ombema asasi bi kura wo ekokoko ben kwanzo no wo ku ni mfimfim ombeso omde ho nso ma na yedi ho yiga na kasa egwa na wo baby a wo ka no ho no ebi omo elibu wo sa area ho no nso ayusu o se egwa no baby a wo no na wadodo enti na ma eye sa no but this year you go a yetu ho na mo se enche kura enema batoto na ko. Oh, okay. Eja yan central for na sabin predo say wo buo ni ani die ma na nso eja uniom nkuma wo ho ada agene se mo kan bibi ni ya mebusam bie ma
na ese di etiefo hwamo nti ne yebebusa se moto na monto so ahye bo se moto na mo na so video aye o Facebook ni de se de na ne no kasa na hote no saa na da so tie o na meka di aye hu meetings enti no enche kura mo bo hu sakrai degree mo so mo ya de o se nyama sa no mo di akira eye fine se bi o se no nti na mo so mo ba mo ya de pa the way am na mo ya henkan president mo moduma no enso odan area fo nyina damasi mo ya de na ye se mo bo se enche mo be san ba mo bo hu senchene a ensakrai a ebe ma mo so mo ni agi Mijabane yanto ankomo twetwe so Ahenkan fam so da se adwuma pa ye wani aso na agya wagina bedwam ebo ya baso na wonso yenya ne ntia se uye affordable housing project bi me pa twa akom ni nkyeremu a wode ma ye pa ne sen bra me di police station ba na ma se no na police pani no ka che me se ade ma police station egu accommodation ebu a police station be si the police for nya ba binda enti my brother mfani we free mu asase kese wo bi ni kwana so edi me yesa sa da me si dan wo aba but me start ya na me si da bi enye police for nko teacher for this ye si dan mako 70 ewo ho amko wa moni beje pa me no ka se wo kesi kusigidi kra edi ye si am teacher for police for omo ya ben djuma nyina free animals kusi achiase obi a obe high bibia be any say Cocoon Station wo honorable DC your watch chance or class of Bejibiama assembly for the advantage gidi kura you see time akuma 70 me ba cho etiefo amuti Ahenkan 93.3 FM join your live on Facebook asama ye papa J Bani kai sabin previous and 24 say seeing is believing we do ani hu a na wadi hu dance e na make us o man yemfema private person montima se no hwe uba Facebook live asama owura J Bani kan na da TV ni so no mitabane edan no masi bia boso ana master start bi media me yo Facebook yi eya no papa na se ba bi mfoni na makotwa beto wo yi yesi bia boso yeguso ebi ye single room na owura mu a wo washroom and kitchen ka ho single room no and ebi so ye 2 bedrooms and also wo kitchen no bibia and ebi so ye chamber and hall and also owura ma kitchen no washroom bibia wo edi ya bese ya de enkran adan sie ni bi ne ba no masi iti asem keto akura ya bese wo kese on beba woda anamasi area no omhoto wo papa Misabane obi beka se na papa we sabin producer edian no hu o chimam edian no hu oni krom esan se yete Ghana ha aban kura start affordable housing na onwie na sunsun be na kanwa wo de affordable housing abba wo krom na sabe enye wano keke wa start ya sidana abo biso biso gusa wo ye nikitikiti spirit ban sunsun be na abba wura munti a affordable houses a aban kura ya wontimi nyanwie no wo de privately wa sha wo de ase a wa bo biso wo se da bia meka anamase na ho ana me free ye ne ya tikuru ya ubu anu de nkra ye ne kuri anamase ho ana me free wo ya kokora ho ana obesa aba eze Jesus hu mobo na se urade ma obibia oso di bi so ba ukuru mba ye bibi eje niamma me mani tese ma ye niamma wa anamase se ho ana me free ho na go school wo na me ti me bakura ho ya me de anamase me de se lende me can't say last week we buy say we be ma kokun and ha na bre wa kokun the almasi na ha na be free many de kuro pa anti bia yesu be hum mo bia yesu be hum mo so metimi aboa kuro de me se medical kan this the bank nyina ba kuro mo di mo bia be hum mo so me yes aboa na ma so de me ye de aboa na mesre se ye yina wo chime mo no ho ade bi wo ho mesre mo ensem kika ni ade no bu nipa bi abem enipa bi bire won kan wo so betima aboa wo mkuru but obakuru mu wa na ensem kika wo schedule wo kunipa o yese ayesa putu nipa bi off won eti no mesre mo sansa mi se bi din sem kika chia nka anmas bra kamen ko eti mi yese se nipa bi bire won kan ya niema no eka ho na emma wo mkuru mo mma me project no we you say what you say e hadin bebre
the message will be back. Let's will be from pipe on touching. Not in ye, any my waka sem ama sebe me kwa me ya brante kwakra me ho adwojo na de meka ade a chose uye great mentor uye nipa kese a ye mrante ne mabawa ye ban ye hwe so wo wakukuduro wo wodo wo ma wo man ene ukuro because said American kan aban kra hye affordable housing ase a onwie na watimi ada adwen wo se de ntia nipa bu a omo ya ban dwuma do mo ba mia bi omo ntra ne se baby obeda baby obetena eye how now watimi adadwen won say mame nkomi krom na me nkosi siadan 2-bedroom self-contained single room self-contained chamber self-contained na teacher for bankers police for soldier for e be post home aba sa community no omanye ba bi de omuti ato a when you fani etire a eda eso dae bisaba na nyankopon onhyira na yesre nkwatenten ede mawo na yenso ye diwana mo achi yesuesuan kakra papa nyame hyira opa that's when someone's I ain't got February someone's amen papa mo ye adwuma mo ye wo dan area no this will be but when we go abozige mo wo emra abozige bye Only five years that's right. Only 5 years Yeah, the new Wema J.A. Piney. What a fantastic work. We have one by Facebook. What just as a young Tam no prod na go. Said a bear, one more bear Benjuma Timamu, and you baby, Traben, baby, ada. Atna, I Juma de Sumano Masamani Ghana mine. Ghana is just not serious. The same structures at Ahenkan Kwame yet to be completed after roofing. Since Kufuor's time, we did in anakwasi dakwa mo. Okrami here mami hu. Tilly baby was say papa me mani aje abo sege. The J.A. Bani ye. Wemu na empanufo a ye hu omo echi awom. Wemu ni empanufo a ye di obuo ni ani die mom. Wa wo hwe me Facebook live. Bra na behwe. Hwedan wo prugu ho. Bringing development to the doorstep of the good people of Achima and Mase. Obi to adu wakas waji skedro. Skedro be bet masi na we. Skedro 3000. Unyes ka manimo 3000. Kai. Bronzambet mamoiska. Bonsambet mamoiska. Adwuma deni si yo ni nyamsuro ana de papa adu ba bi wadu no na wodi ye nso ni wura mfi ni nchi hwe adan wo pruguo hotel a wasiesi Achima no Mase now no Eastern Regional Secretary of the New Patriotic Party another business tycoon Jeff kuna Dubai ehon wo kodai wona hon so kodai no Mase so into development ni de. It doesn't matter where you are. Wasashi a boss anomasi dwano. Kia neke. Wo betu wana mo aye. No no so de wakami ginidi. Oh, God bless him pa tili e London. Ano si ye nyame shira papa hwe adwuma waye. Me wa London na me hwe Facebook. Ankrankra aye affordable housing. We se fa na NS Buache o si we dia ye. J ban nyankopon shira. Rejoice Efia Bim onunsu hwebi eje Emmanuel onunsu hwebi we rejoice say onyame nhira eye owura J man plenty yeni mpanfo bebre we pom ha duomuni ma ne question ana MP yeden ana DC yeden mesema kaminya kada me was senior citizens platform biso e kotokumu emu ha odampanfo no mudi yaguso question bisan kwa ena akwasi akwa ye ba no ye den ena akwasi akwa ba no ye den busanza won so ye den je bani enu o developer no Mase no it was why den common bungalow ho run about yi anwe ne se bepem ne unya kukuduro nka se ma ye timesu me ko he ne ya fix problem no
ana kwasi akwawasi hospital wo wasi den me kwa ahoma ne so na Martin komo ba ko nso e de afiri ho producer ogbo adwuma ama me ononyamfo Paul me ti producer ogbo adwuma ama me producer ne Kwame Asante ne mo ononyamfo Paul Asamu Agima e no ye abanka chipani ma de hye ofo ase ayire bi abato mpeso aso aba ahoma ne so abo aropa me mo achi wa kwa baba Ahenkan 93.3 FM so na pon ba ko de Christian hu ye mabo ye hu odem papa yo embanifo say akwam ni nchiremu ye nya ne ntia say almost 11 project ana ekoso ewo mpatamu a road construction wadaroma ubetime throw more light on it amaye ewo mpatamu ho. Okay, me da say me chia for the prayer for chia in kind of and a was it your better your boss so 2017 me no pon come by no oh yeah analysis of the district now your major problems no not for education in head any other sectors no now you think I'll fight education in head now for infrastructure no the fight here is you education say you quite school down be brave so they call other districts now or urban areas now the whole district now as a municipality no if you are government school by me and something but yeah, part of the country need the community back around. Over here, government schools by 5 and 6, and you know, so total so far, you know, so almost school dying, you know, so and we cross. Sorry, started some almost school. Kakra, almost some in your demo. Not another place are buying so. About the so pay now for a problem. Now, original about so. It's a gumbe bree. You go show your fight here, no. And about this say or the from one this is 1 million per conscience in idea. Oh, this is when I saw make it just say over fighting now, but over the years, no, the copra and the panaba by assessment after the coin a problem. And see your fighting hurts in education, you be sure you fight that. You do by being say you make sure say you go to infrastructure, no. The more emphasis on as a corner. And for the past 3 years, many on over from my then Musa, the girl camp, we have a first baby, the feeder was for cocoa board and the cocoa was many highway for the Adina, and the Musa. I mean, child, Yakwana, a major was in a attacker. Most of them, contractors, Abasomuya, you may be kind of your major road that do be a come say if your fancy elevated or down continua. Abaya Sabi Bosoma, your way, and I be a higher. Yamin Chad, you Gusha, you and contractor Gusha, make us say you are if your fancy Chima, you be about Cofinimo, who Cofinimo crown or Tremor Abanani. Jump here, but Kwame don't call Kakana or so. Or ya first go to know every good Abanasi. You so say, those here that you want to see, you know, Hana to be a bit of Abanasi. 2 weeks ago, when you know upon command in the Shia said, I can do Abanasia. Now, honorable Kusia, honorable Kusiakwa, any Mama Vic, and so any Nabi meeting said, if you continue so bad, I am Quantano Sono, the hard party. I boom said that we first go to Jabna, so I'm starting continue. Now, on your honor, English, and some of the second court and any third court, no, up to so. You may road the issue on my quite big, if you're for a so called Abrimuno, and also the contact and a good first court tonight, the Abrim. It fits here, and from young Chroma Gaffo, Ekusako Castle, and also contact our Nocade, Yaminsa, a job for town rules in Akahama. And so, conduct about one to see Akokaso at about Francis, and also no good in India when the got a signal. Anna, Bakon Sifia Akokaso on my farm with him, a bit Pia Banasi. Akokaso now, Johnson, Yane, than Chambo, forest, no matter Kumanino. A seat, now see over the years of former administration for 8 years, which happened to young Cosintino, also a forest area, in short forest, and I'm saying, I am insurance also, Nina, see
nyame we Roma ma sisi the contractor was so so why covers that is why covers why was on over 20 something be my anti announce no me sure say the rate all you do I think what I read na quota also if you on mo so the sound another coin so a link of once I call I sound national major a mostly farming area cocoa was super and so would fall would motocraft for ye international what for I covered in my and to carry in album that's a major rules in India yeah the saka if you can also need the extra if you abanase ewu mujaha ebe si wanchi main road no so no ya ho de ho ka ta akọ ansa na abanase efa enyina se efa twasikosi paudu aya ekonu de biase no anu so no ya de ama contractor anu so no contractor eba so if you na na say ya kwan no de ataka most of akwan no if you say ye gide ni say akwan nyina bie na say yenya akwan ya da so a ukọ pre adwe bia ba and also for preview obi best of maybe eduma very easy because you can see new abrim for instance from new abrim konko kono so no ya mean the contractor was in the so we have konko ko very short now say ukumani e say we fear ko kwaso ko ukumani are very short so we could car acha 30 minutes now kedi na so we ma samanka sia na western so na okwa no jodi report am to them on wow yamamo ari adwuma papa isa so almost 11 project adon saka de na is wabomodin pa na amanfo se musa say project bebrebe are you very sure say senyame ya dom na mampani nya mu arehemu ne wadwuma din a na onka se to aso a within the next 3 years no 11 project mu betime awie ama amanfo akoma to myam odi me now sure we contractor be we cons we abaka only one contractor a treso at the kwabodi number 2 and uchina aso ba na akodu but all the contractors on me kwan shi nyina no am me kisha say time bia na mo ha no ade nyina no me ha kese nti time bia no omo engineer say kwan so time bia constantly no mo nti and onzo di say the amembo ni tie no say aban ebe contract and as aban at the contractor ba umpeso so a na we yo nti sabe we DC na MP na bia ya bodua na no mu ekwane kokati so yekoye so ayi opening ceremony say ya be start okwan na ye bibia awie na ya da ma contractor na okoda wo wan no asesa na ma fi okwan no so because we say ye nyina na ye pre nti ono no ya adwuma kodu ba bi na we ni certificate as e tonika na odi ni nyina to no nkwan so no empria na onko pe sika na ma ye adwuma na oba pa ba atutu wa bo wa no asesa na ma na okọ nti eye adwuma ka se pa nti for last 2 years say assessment of we no mi akasa we say ya ye adwuma ye na we ye ho assessment mi am go for se mentra me tetu kwa rodo it is because what transia odi e be charge out nti tam mi no omo ya bi ono o ya o resist certificate na ma frɛ honorable MP say they do no I say you can nti ye ko bo no na ye di achi apacha sa na ye kakra na o so ni so ye kakra no betu di aba o kwan so abaye ba o ye di sana MP na say be ye contract be say o ma contract na ba o na o ko bo dwa wie na o ja de so na ye na djuma na ko physical there obi anye nti most of contractors are one nyina no constantly you know mo do o mi am come do office ase ya kosa onya kakra asati egu afitia kakra no adu adwafukuru otwem so akwaso na be ye adwafu township no yo ye ayebi uduma se ko edibiase ono so no yeguso aye pese ni certificate yetu apembe for channel pakakra mana enti no ani enoma wo yi abama so omo mo ye adwo ho no no ha do ye odan ayofasi odan si no for the past me ni honorable Pankoma ya so tata maybe I saw do ko to do phone so do ko to do from na sabi me certificate ye try can to me the bay ko contract no so
who's a contract road construction and yeah easy. You can't buy 1 kilometers and it's the year and son of a quarter of the Guswa and yes I'm kettle. And I man gonna hang who's a banner tackle roast no organized. So what I say, what town was it? What China on one the whole demon of Abadia, Raka. And then never as you are very sure said. And for me, the enemy and I know sir with the support in the leadership rule and number of come you know. It's just about 2-3 years in a day. Now most of you road because the fee of one city board I say by end of this year now I will move first second put from a first to a down continue. That's a be hand mama. And I do we are in constant touch, sir. You do baby I say about my me assure sir. Yami touch baby as well. Okay. Niame mahuni se ofuansia irebi a we aban krache pani wo ho na ononyamfo kwadwo ponkroma eyemra hye bedwene no enkronkuma no edoso na esanso so enti oha ho no so no ano odin titambia pressure beba mso ye no ka say ya ye show video bi on Facebook live that is praso eni Ahenkan Kwame nim se obobo varieties of rose no obobo ya ekwa no se de ayi monchimanka no ehu pa praso kwa Ahenkan Kwame no eno so contact baba so da ben praso chirima david and I praso na ya praso 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 of Franciscuma and the praso okay and so I know the last especially here no fancy the or dark one yeah the Sakwana aka contact na oh yeah documents how will phone so I am document yeah the ma contact na oh yeah of fancy the board no nti of fancy come to pass no over can the oh yeah or die the na you push or da of fancy abenase any I review township for nanka omo tumi yama ya nanka omo de sa go mu tan wo sumi na ka nanka ya ya me road na ye ni na ka ma because if you pass so about fast go na wa kra ya la say you I will for the tumi so omo de beka wona contact we na ayama oh okay na say ebe di afa awokwaso kwan no so nyina akwaso kwan ya ni nyina contact so meka awokwaso akire fi pass kwa awokwaso akire on akwaso de usa akwaso de akwaso ba fancy ba pass no I want fancy kuma usa ubedu fancy na we do any accident kokko no we do check kutuko mu no before between fancy between fancy na ka say no fancy nyina abomba ko ti udu fancy kuma no man no left we say wo ko amantia no okay the other pass no share Simon Tana just okay ka ko asantemane apuemantam share so no ko so prepare na twa ye ni asante region entem okay many bosome fe one asante asim south friend na twa yebo okay nti ofa fanzikuma ofa praso no ko si amantia du twa pra de pano wu amantia nti sa kwa na mpako na kire okay but you know Kenya wo between enyinase abanasi enyinase ene atwa so kwa main road no so akwan ne tesen oh akwan ne de kota also but yes be no for practice what make say from enyinase abanasi junction I dey call new education pa udu okay okay no credit sisi ya maneuver enya Ahenkan road no said the honorable can no credit and the quota was so you show Facebook live and the quota was so but I think say some sign for bebo e be man I take yasa area award nti from Abanasi Junction enyinase no all the way to Paudu and the Copra no so okay also cross no do new education in honorable Paula Samoa the opposite of catcher ye near tier4 ne ade hye wo fuansia irebi abaton person so ne say mo pese mo draw development ade ba mo pomu ho mo pese mo draw yedie ene nkoso eba ho enti mo main agenda ne say road network no mo ba fix it na se mo kwanya investor bi na oba onzo anya komapa de aba ho yes because one of the one for company here no more glasses no money idea
but usha kwanya oduwe glass bi obedu ukokudu Nani ya papa. Enti anukwa na beka ya chikura because no ma ye o ma bibi a but o mpani fo no ba no o mo sere senka e mama dia senka e be fix kwa no bi na once o mani o hana de sala no o mba ye enti mani abre ya na odi enye easy sometimes bi a anajo be 2 na empia am send message say ade ba we bi a jana ba na en follow bi so am timi tata na how say it's difficult to get him sometimes yeah we here no bi am penny as one of our chief of staff, as one of our vice president. You know, opportunity to be a maybe as some tata. We are many MP. I'm never pay a tax per annum and I give 1 AM. And it is not easy. Wow. It's not easy, but honorable, huge. Very huge. Very huge. The entire district. No, it has centers in a short time. As for the goodness of also. Now you see new chip compound back crowd. Oh, the whole district. Not just that I want to see now I do not know the you chip me quite innovation. No, open innovation. No, I could see before. My seat before forward, so my CB war, possibly I'm in Japan and because it's cutting in that. Why? Okay. You pray the organ, you pray 2019, only chip compound away, and a minute behind. I'll miss chip compound was a villa, and then there's a squatter. Okay. You see, I'm here because I'm missing so soon. So, maybe you say, Jaha, I don't know. You see, some now, no, Obibaka says, I will baby to saw Fancy Arabia. Untimi vent to baby to say Kumase and Cranko for Ridia, and then put 7 periods of Wadima, Achemodan. Enti munyina mu depend on the central government. IGF no munya free say nyuma kase ni wonti mu na munya sika e de support aban so anamuntu. O de ene na wo sam no. Me beta so as this no. Wo fam na say so sika sam no aya basa. Enti you ever know for no. Omo kwa kaka omo nya bia omo nya bi so anaja eto. Enti me takane say you solve your issues no on short-term and long-term basis. Short-term, you say, revenue loopholes in your block. I feel so. We buy revenue collectors in your or quite a can crab 6 months in China. And Javina, I do a number of power. I do a quite a no, I did a crown or more than a Cacazo going. I know. Or the never the making sure the finance department, any revenue for them. So the one city crowd by the when I saw the man. Okay. Especially on commission basis, And almost more a better job of community. Yes, I know every time we are or the book account we are no near paper no one near the Dama at least 7 and a long time also. So they have me here a family area. Very well. And I told individuals. Farming. I bet say, I bet very good. And so, as I'm no, yes, phenomena, I must support individuals. The banner said no. At least, I bet you my constant source of income. Until my I said, the banner 2018, and I started to be a fair say. It's already making fair 35 acres. And I started for. Mo ayawo as a friend is saying a bank crash penny honorable Paula Samoa what me agina o mention a name I'm a mentioning 35 acres of palm plantation. Yes. Is a ban drop a dear answer a wodia. I have some energy for there. I have an idea. Wow. I feel we are starting if you next year for another. Eh, na is no se companies akase kwa ni wa abefo ni kwa wit mama mukakra na mudi aye assembly na dwuma. Odi sa wo abe 35 acres ana wo abe 20 acres fra na se o sa ko na ye ni ya e ko ni oda asini gida. Wow. Nti say ya twice ya sa so be dua asini gida 70 acres na pese dua 35 no by some American there over 70 acres na wo abe 70 acres. So I could say, I had a hospital, you could not let me. Honorable Abefo no I'm for the Yamu Juma, Assembly na say, Kromano na Yamu Juma. Abefo no, Assembly na ye park casual workers.
ana ya farm manager okay it's the come so the farm manager no and I was start more into no so for ka se bi na market no akwaya de the farm manager no say the do time I know I prepare estimate which me there there the amount no afa ko do the time I say about free and I did fertilizer we are not or the amount farm manager need there na fa say casual worker musu bi e chere ka okay na ono no lead na theory o you be I want knowledge about abene ya ni na no ya assembly member so nti and no boy wow inti sa adwen papa we me mom de se obi to na mo se dia na mafili ama no ezan se anya bia se emrante na ba wa ebenya mu adwuma ye emom nsa koma no anameboa yeah so you about it ni na set up as o kwa one year kwa na emrante be nyuma na se nsia ni tutu na maba wa me tutu ni ade na mo mbeso na nyina na wo nyina na obi fi no do ne se be kwa na no ade be sanda ne za kwa na no ana asem so so my income so and it's a constant source of income. So I'm not there. I say at least we are not to know. Na at least it me about some no ikakra. Safen wa joining Ahenkan 93.3 from just one-on-one with the Honorable DC for Ofwansi Ayrebi about one person so. Ununyam for Paul Asamwana enche na mejane kwan isan say weekend ano muni adaje wangwe yobeko party wanko project yobeko ha ti adaje nisa. Obi di abasa mi Musa o say unhwe baby ti say achim dan efiti achima cross eba achim dan contractor also okọ onyamai na o trick ben na yusu ntia wonu wotie radio ubokwan ya o se contractor also ubokwan ya o se contractor also no dan mpatama de ye bokwan ya e se contractor ni ho e bokwan ya nti trick ben na yusu a odanfo anya hu sa trick no na akwa so de sa also ana odan akwa so de sana ogu na say dia ogu si aprokumase who said Telebia, American, who said, if you know, it's a certificate or your follow up. And I'm sure, sir, we are supporter. And this time, honorable Kusaka, so a very good, son of some Muslim in India. And I remember making me, I'm sure, sir, they also follow up. But I hear you, the certificate, you know, almost we are not going to. Not going to but okay because across with them shana me be wom number say me hu trick a o de contractors no ho more no cause honorable Eastern Regional Minister 3 weeks ago ebeka wa chima prokumasi ana me ho say contractor na raise certificate or the about sign inti yan kwan say hwie be July nko na hwie ye de na contractor na asaba back on the across with aprokumase eba oda kwan so no gende na me be say me hu trick a wo de adwuma na oda afon so yesuan bi de akan de no me who me most no o re certificate na me je copy me je copy na ma copy ma me de ma me MP na ye de achire nti oya free ana afem say me mra nko ma bi ase e ko di achire odi u tata woni si sia ba fa wase enye nsem nya ne ka no kwa ho okay mi ja kwan no akọ ensusu ba ko na mi busa se ubetime ya no afan wantime nya no nso a enhye da nse hwe Ofwansi Ayrebi yerim se adefo person individuals anyame ahira ewo epom ho pa se enwuma kase ni wa untimi ne om nkamom na agya 1 or 2 bi omde be support a nanga apeja because looking at towns na doso any say ewo akire kakra afrin kran ho nti pressure ani sheda ni ho no so wanya individuals amwa wa uni kwadwo pon kromankwa adwuma mbotimi aye ahoma na tiatum hey Ofwansi Ayrebi vote ahoma no okay you better try say lie no there mamunim we say from Adjoa Roberta Mrs. Okay FM. I say wow, this is what we call a visionary leader, not those who
Bedi, not those Bedi leaders. Okay. Honorable Paula Samwajima. Piao. Monia Jumapa. Sa watimi adi animu na yenya asase 35 acres. Na modi ye kuya awo upomu adware beta se otu chama. Ezi ekotwa abefo no batu Facebook. No bia hwebi. Ahenkan FM 93.3 FM is here to stay. Always doing the best for Ochima and Ghana as a whole. Kudos to the Ahenkan team. I got a better that's all. Yachi. I'm watching you live from where? Management. Stockholm, Sweden. The Mamenka Sweden. I got a better mama. I'm very what's up. Eddie Ayokomu. So just gone by is the Honorable DC for Ofuasi Ayebi about to person as in some de aburu bebre so the warrior the ogusu warrior the otu one among say and a radio yono etie radio yono annual time radio yono nyasi etu ani tedi esi obi so e pobia wurama de e wasem panifo ye de ma adehye no na ya bachire enti Paula Samwajima ye da se wanye ho bre na wadwuma be close to 3-4 years ni abandi share wonsa wayo no wodi ho komo e de akire Amenok inside Enyinem Kotoku Ghana pair near Odi so from Anamasi to Achase. Are they not part of Ghana? Why am I saying that? Check from Anamasi to Achase Road. Odi why? Obi busasa na then Anamasi kwa Achase kwa no benefo you manisa. Asem diko. Hey. Kwame Asante o Facebook mame no ye course no mame. Producer ba ko pe o ye tough. Aba. Akasi medu na no nkono abo. Ye momode se be ko denchembo. Enu ya ni Honorable Henry Buachi Yadom aka Okoyo ene ye person ni di nkomo na wotwetwe mo ne yebo nkomo bi Hwa anu wanka okatrema Odi Ahenkan Kwame Yeboah wana ne brofo nya akono efra me Adwa Roberta 1 that's all Safed wa journey ya tweeted the Achima Boabo Asani Methodist JHS site na akanguram contractor na si na wie osi abandon ni kanjo den safona gunubotom oso wo mie ni na emie ni kina abama kiri ntum Ahenkan sana no osi edwan akwa didie ma yenka bingu eno ya kan wasem ya try see ensabeka Honorable Alex Kwabena Nkum enso bepim sa bia homa na ani amoaye ye free wa yakọ Achima na mase dwa no esi wa baburu mfie nwatwe ni akire yebusa opani JA Bani ye de shekrunkun sai businessman entrepreneur sa share boso betu wana mona kwesi sai ahye bosa oni DC ene MP ahia enti dafofo e be friend biem no ye be hu sankire ne enu achi no wasade ato anim sa odwen teacher fo nurse fo police fo soldier fo abanjuma fo ade omba Achima na mase ho ebi ba wonya babi fo tinto enti was starting AC affordable housing aye de ni nyina to Facebook live me wiase nyina hweye eya na montuo papa ye free one yakọ no nyamfo Paula Samwajima ho ose wa start a project ahodo makoma akodu ba kwa ya kwan ye ekoso ene we declare awo Ahenkan 93.3 FM so se asase tam eka makoma akwadu asanum wamo ya ne abefuo acha se no so wode ho komo abrain jumadiri di asemi dika na hwan ne beka Ahenkan 93.3 FM yen ya ne beka etiafo be pa cho mi bo about the hot dogs about the hot pants about the hot dogs
share modern show. Hot pants, yeah, Peter show. Radio Papa. Abu Ziki. Abruwe Puya. Abruwe Puya. Ahenkan na onu bremu ni Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinedwa odwem wedwem Yewo obruma kuma na yewo da peten yewo odi kro na yewo odi ahenkan odi fetonyo no na yewo it's like about the tusa onu ye nunsu Usola nupa Ahenkan Eyua Ahenkan Enumere Ahenkan in the midnight Ahenkan FM. And let me tell you something, this station is a fantastic station. You can enjoy yourself, courageous and cheerful. Radio Papa Abu Ziki. Ahenkan 93.3 FM. Achima Bravo de Urupong. My name is Ahenkan Kwame Yeboah. Monsieur Odi Ahenkan. Oh yeah, Abubuaka. Oh yeah, Buaka. I am here for you. Achima Abu Market. Mito Kobi. Mito Jene. Mito Katia. Mito Momono so Flakoro and Yamade. Mito Momoni. People. Abu Ziki. Fire no. Osamre. Obi jinani. Sia. Ah. Nyamida. Ebe how. Eshobo angasa yaba ni aba ensam de abaka yaba tu jagum yapa odamenye yapa ofuasmenye ayrebi pacho afi akwanu wada asemi dika fauso de ebre de ebetime suso na mo ebetu de entumi zune da kunkwa wanza kakra akoba nuzuo baby awo bia number na activate 0201 944 485 0201 944 485 Asem di abrofo na eka 0554 820 910 Asemi bi na abrofo na waka na abrofo na waka na masemi na abrofo na waka so why are you Asemi na abrofo na waka na masemi na abrofo na waka I love you Ahenkan sound on the mode say ajigu masum sa na sa homoni bi ate o hwe me Facebook live on tell my headset emu odewu ananso nipa miensa pe eni wa ha ahadwo fine emro ya bo frano I say rap channel wa nye careful aju say kado mara no besane chira be fie anopa mi producer your friend is saying Kwame Asante aka Nana Asumesi DJ on duty happens to be the deputy program say Ahenkan 93.3 FM Brad Nelson nyame na ye na dom e ka da ka fe no please come back me ba cho me nkwa o man so hello me muachi Hello yaja Orisha ba fro na ka se free ajo mi di kofi o su mi ka se free achim da nyina se Achim da nyina se eye ba bia mesi ni mpon efire aha Edas yo
Ebacho afi yanko wadwe nkyere. Madwe nkyere ni sɛ ɛyɛ aban yɛ bridge bi ato nsuo bi ɛda enyina se ni kyirimenke ɛntɛm yɛ frɛ ne sikɛseɛ. Na wokɔhwɛ de atimafoɔ abubu bridge na yɛ na sɛ bridge ne ebu akum mfimfini nyinaa akyia ɛdu di misrɛm sɛ mommɛhwɛ na montwa to Facebook anyɛ sɛ adakyɛ de ato rɛnkyɛm paa na bɛba. Usi eye achime nyina se ne ekọ chirimenke esukese. Okay, ti badista me honorable pastor mo agima etie ka chen direct no on to na mo. To mo mehwe. Okay. No mo hwe no mo nya abayi timafo mo lodu wiare sa no mo do ne nkomo mo de force. Eti abubu no to na bubu boyi no nyina ndade. Saade no eja saade no adan na ye pomu ha. Ya hwe han na timafo no asɛ ya kwan ene bridge nyina saa. Medwiro ho kwa menti ase. Ebise dada no kwa ho dada no mu gyae no kwa timafo no betumi de enade agusu no ma ye kama no ma fa so. Eso mo de force aya ma na bridge no duru mfifiri no e fa ne fa nyina absenti ko mfifiri a hwe a na mo a ta kye de ato red kase e be ba party be ka kire ona bo DC. Okay, yada say achime nyina se de hye. Hello, me mu achi ba ho man so. Me ba ja pombo ko de. Boko wada ro me frost e ga se free ode hye ba. No option na kasa ye na one ne wachire kakra. Okay, mba cha wada ro ma ye tie Enoch. Peter na maasi ba tia se kwa no o beka ho asem kakra man kwa ndekura yate yeda se yebetu ho na mo. Hello me mu acho de sheba ye ni yam blawodi me ba cha fro so ga sa free ode sheba Kwabra mensa ni achima prade Kwabra mensa Ghana fo tie wa Ahenkan 93.3 FM yanko yo mi tie TV na odi minia Ghana yempanifo na kasa no omo boy abro empanifo ben Ghana yempanifo mu de nim se MPDC ene NC fo ne aban no okay kwaso ene say odi ya to aba from 1996 ebe by this time from a prade etu asin fo su yakwan enye so call that station we say buta omo mpakin ke su fo su say apade kwa say ya omo ka so ma zo nyina bu odi ye bre papa ebi ye si toilet si enfie mi ensani toilet ni ya kenwurem ye ntini me bia no enka je say ye nkofo Che odishe ani de wo nkwa ni wo mu e ade ye nyina sika ne de nkwa ni wo mu e o kan omo si ji empenifo be bia no be bia toilet ni sin so no esin sama pom be bi ba ko mbo si ni sin sama pom de wo ni nyina so no omo nya ho hwe ko mu so nyi eti ya sra mo mra na mo hema yen ebi ye aha ye brewo eniema ba ko mienu bi ho ene se ye hospital ho e won so e ho kire pa so ko na se enipa bia na yenum akọwo a ye wo wa no pa na se ye ni besi anse ne do bi atompa so enye wo be ko be bia wo ye yale edi ni pato no o so nipa no be so acha me ensa e se nipa no ye me ensa ho e no so ye kro ben so asem na akai achima prade na me kan achima prade na enu hye mensini bem ewo achima chiase botem ha okay ti ye pam cho mo ye se bra ye bre okurum ha no empeko su die nya uko kan ombebo de uru na so empeko no agikuru na afa empeko ni anfo de a wadaro ma obuo ni ani dim odi se si a wo busa so wo empeko no obi atanya ne dia esu tu se si a dia obehu ni padodo a omba be ku empeko no se empeko ni obi ade a mu vanye chinchingai eno se si a odi metimi aka to prese me ye ku obi empeko na obi atanya ne dia na mu obi fa nkori ye be go obi okurum ha se adentire empeko na ayira no mo bia no anko police ji mi bom kubi police fo ye ya o ma ehuni wura o mi committee for boy e to de to ma futu e wi ase ya ti na tire se eni pa so okobodua e se ko mo twen ko na announcement o information e ti ba ya da de odi enya asam ketwa mate ye beba mo hwe na mo aye e na fa the secondary school no ya so ye ni ka e to mo hwe no mo aye the school fo no e na mo how do so pa o odi se mo nya ba aja ba ha ka how ne de kekremanya kwa ka mo nko jibutu radio station ni bia yeah that's it radio ni yemfemfra abo ahaya na esi memu achi o yeja ore sha ba pombo ko de
adum na me pacha unso buti ben. Nyame adum o Roberta why? Ye de nyakopo ase. Mama ayiko. Ya ye wadaroma wadwen kire. Yo madwen kire de. Ejuma ni o man mu. Ye mpanyifo yi omomboa yen. Insu kakra papa so akadenya no so. Ahemfada Roma amatonton yensu nyina e dia magalam sefo eno so abobo e kwai so munya kwai mayen na eno so enwo endure kakra so a eno so bobo nekasa mikro mu kwan fiti atwem kusi takwa si wenchi fo abeho nyina e kwan ne nye mani fi ye mi hu kota da e wo mikro Neti wo nisha 32 years mi hu kotada again ediam bonia tepo mu chew yesre wo so djuma na mo mpema yenya ye do mase but e kwan die tepo mu chew pa omo nyema yen mesre mo Ahenkan mwedi kan mundium happy birthday nkoma yakasa ide ni Brad Nelson yakopon sha de pa no di birthday ya mitwa no nto ne nkwandebo muni yakopon enye juma Yeda se adwa Roberta na motenenka efri enkrama mu no ono so de abasa ne krom kwan enye kusi ni takrase epomu ho opana ewo achem da ose Odi Ahenkan ka kire Paula Samajima se onyame nyankopon sha no 1000 times sade one nana obo ne homodin se obeya dwumaden na waya befuo krama a ofancha rebifo no waya ade hello me muache yaja papa pombo kwa de na frosen okay achima branse dishe Ghana for you ya help wa branse edo so na yin na betimi aka e contractor na oye kwan no emi adum wa be ye gotes amaye so ba kata quarters so amaye minu ka sei se mi wo moto a edu enum la sem disi pa hwan se entita so sem di kosi obi fie water na e de be ko be fie ana de be kokuru ni mu no nina de da ho yentimi enwura se honorable Paula Samajima ni yakasa no pese contractor no wo kwan no so ana kwan e fa ni fa hin ogina no isi e kwan no penfo kan esan se ho kama onya abodin ji no obeka de uhu ba bi ogina mini ba bi a ubazo chese ana ubazo chese abnase kwan contractor ma so me adwuma bi a ho emeti abnase ahona me fi e de ko ona ena na me ko na mi hu contractor bi ogina so na contractor gota ye den ye bridge omuye kutin ben sia ko be nwafini oh okay but contractor ni hu ni bi o sa nwa no mi ye hu ni bi oh okay abrasi quarters ni na de da ho yentimi enhuri water no e de akọ yemfie ni kuru ni mu di contractor ni pa de mi de minim ba bi a ogina sisi ena na nsa me ko da mi hu ba bi a contractor di agina sisi a o frem sa no okay wawie Yamishra ya da papa. Hello, me manzo achen. Hello. Ahenkan. Minia. Akwa good morning. Meju so. Odan kwanta Ebenezer yetie o. Eba so ufi atuma odan kwanta ko abanase. Ye cemetery gas ho na gas no abagata ke tibi abeda ho no. So sabi so driver ni bi ba na se unni mu kwano so na ho a wa ya se kwesi aka ke tibi ho no ma oba pass amrent bi sere ma ni mehwe ta agata ke se de ho ehu pa odi ehu bi sere mo a du ho mani mehwe na mu ni hu du mama yen Empanufo sesa omu ye nyina 88 we di omu sempa omu ntu so na mo yenso be ba behwe why me da se papa me mu achi odi sheba me yo so akura na pone boko de ami adum boko da munso boko mpacho fro sana ga sefre ye eurade ne la na teatro Asem bi na brofo na waka dama asemi na brofo na waka Asemi dika memuachi o hello memuachi Asemi na brofo na waka dama asemi hello memuachi ya Odi papa for na u ga sefre Dr. Somuani dog u ga sefre
ke kasa free ntia mo adjonse ntia mo adjonse akra yanko yo tabi say yo mai muna nansia ya tese ye bitia amampani for o matwa mani o ma wo se nyina o yire no o ma betia tie nyina yire no ka na una ukasa yiti the person ka wo copy se fa ma wo ka na obia tipedifority say yetimi ya tikabisa wo ha edibitua sa ka ne dia ene dan school dan ya futa pepa no ya jese atifa school mi obia me ta ti opa ta ti sa ogbo school ho modi pa school bi o ha na yesiesi muramu na ye mie no afọ so ani akobia no eti ma hu se school ho asem hia opa eti misrawa asa obeka na se mbes futuo bi man that mofo na eno so se school dan bi super ana se government institution bi ko ahokyerem a omofamoa na yebenye sika yebetia klasika akopia e dia toka ama MPC a e ye mo service ani bi fama that mofo na omo ye fa so ma sen akoyire tembi ba omo timi ye de yi omo akonye hia mu no afi mu kedase me dase papa nyami shao hello me muache me joso odi onisha be fro sana ga safre me pa so that is ni o batebi achim batabi gardens yanko me pa so odi me ma me mu ho da yina me di tu wani mu enani na awotwe no e wo light asem no ho no eno no e ya bo hu mode ma me na me ti hu e mate no mo ble ana afen so dano akolebi ka tia me so na me di Monday no papa ho amoni ne kasai ya papa oluwa tankam na do asem bebre bi tan enso e fa machi enti se mo be frɛ ni biom a mo frɛ ni memenda a ye nyina e wo fi ni enka ye ha wo emfa nkyerɛ no na mu ha no ye how be ye how ni say emre bi oni DCD ba krom ha omo frɛ yen oman ni nyina ye betena ase omo si ye nka ye how omo decide so ye pe hospital ana say ye pe ye omo si teachers quarters ma e teacher fo no ye ka tom say de hia ye hospital enti omo mesi ma ye no si ye nti hu mu aye bia ape so tent goes down ho no mu no ye ni loro kwan a ye di ba ye blo no so ho ko fa ha no mu say ya na obomadi yi kwan na kwablanya ko dua banche wo ho no akodua bode ewu ako kesi kwa ho so a ade beti na wu antu ba se de na ye obekọ na nya odia omo tiri su ka kai nyina ka ho enti mistrao odi we de wadaroma be na adwe da de ble o ba te bi ha afen so da no empanifo no se de kata fa emponche ho odi krom ha empanifo na bo hu de wura na so anope wi anajo na ponche nam wajo ban kurampo na ponche be wura ma be sai wade wo koka wo mo na agba na be sai wade no wo ye nipa bone enti mistrao se omo de sai ni be ba eni omo fa mrantem ebi so ma be ka be twice as 3 times kwa wo fidie iso ye enti wo ka omo ni hu dwuma ma ye ni ebre ye pa aduane adi se e kom de ye nyina wo e kom de ye nyina wo e kom so bebre so a wani bre enti mistrao di hu dwuma ma ye mi da ase enso ya da ase papa va last 3 course na me san to bi dwuma so e me mu achi o hello me mu achi ya joso orisha be fro sana ga safren efrem orija ki so roba so ka e ki ru ya ire nya bi free Senegal asane ni asem no yanko me pa so me ha ba kwa e ha me ne se me pese ubusa Oluwa Kwame Yeboah se hospital no odi besi asane se odi be gi din ana so odi be bo asane man ana so odi be pretumi ene na otwi beti mu aye furu chen okay afa gina so na team wa ne preko hospital no se wo yo bi otati Ahenkan fema uni e be ya adwen se ya pem so adi won komo ni DC ya kasa wo ho ene contractor no ne chese penfu ase no mkasa no makasa wo mo se akanwom mo ba begum enwoma ne bu odin nti ankrankra bi na ahye ombo se obeto e dia ba begum ti ba bi Ahenkan FM ya sa hospital no adwuma akwakodu ena me dia to animi Amishao ya maze be dia grow ya ni abrekake cha 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 cha
Okay. Asem baako a mi rezi na ye nyina ya fa ho adwen enya tendidie ene se mi busa ekwan a ye amanyosam ewo Ghana ha me ka amanyosam a se obi aba bam ana se obi pritu media ba bam ekwan ya fasoa ya manipa ne ba bam na oba bam so anwoma ye hwe kwan so oba ya mayen no ani emra yedi bu oman no emma wani da so bi se oman Ghana yedi bi de yanimu ana question adenti na mebusa sa yamfa ne se ye pom hampa MPP edi adihye trim na epom ade akonwa bia obi ateso amrahye badwafi no oye MPP ni hwe se MPP fo beto ma ba de omo fa ni delegate fuyi ye ni omo na mo ba kire ni pa omo pese ye gini tum na ye koto santen koto ne so aba na okomrahye badwafie delegate fuyi sa wunyo obi akakra wo nsem awde kakra beto omo so nsem a forget it sa ubenya tumi ni paade enya de ebesi ne ana ebesi kina it is obi pe MPD we pom ha wo be se sika sa da agye ansana ne sa ka tumi no amana be ye MP into be MP a ekada nanim was woteneka ansa wo be primi ni uyi die ene yimpuntu na amamra yedi bu oman Ghana the Constitution of Ghana 1992 yaman pani dada wanyan baby ko His Excellency the former president JJ Rawlings na memo penso ne yehye sa amrei said the owura Ahenkan kan MPP for South Brand ko ma form ho anyim enso oman ni nyina gitum ne yesanse se we ni mra yede wen Ghana sa mra no ekire se the executive that is omanpani ene na pamfo no omo ye adwuma no ade bi omo hia se ade mom no mutimi ye adwuma no e wo se mra no mai kwane ade mom judiciary atemuafo a eti emra se akande ni nyoma bi e fata se ade mom no e wo se ade mom mra se badwafo a ye from the legislature wom so de omo hia bi e se ade mom no e wo se ade mom emra no na eka se obi baya mrase badwani a eno na ho nkomo asori a omampani yiremo akohoma bosika abeka na hye kakra no awase e mo ma hyen omni bedi atrantwie dia akoniaba akom mpeso aso wo mo hye mra omo banbo eno no oman panifo age atumma omo bobo hu omrase badwafie $28 million ene ye di ebe mo makoto ahyen na omatima trem akwa aba abo oman hu bra enu achi no obi baba minister yema no eye VAT baako nya saman saloon ka ne baako aka ho na ra wo sam ne se koba samamo ni ko na wieye se na nado de bebe na wieye 2024 yi V8 aye ton bi 6 billion 8 billion 10 billion 4 billion 5 billion no okwabrani a wabedi mrahye bedwani anas wabaye minister etimika se hye we mepe emran ma no kwan em ye ton ade ma no yetimi ton bi 7,000 70 million yetimi ton bi 10,000 yeton bi 5,000 na sabe tax nchenchema ubenya bi 5,000 enso yetimi ton V8 emma amanyofo 10,000 yet omema na John Dumelo afa V8 di kofie fa V8 adi kofie say ye dia che no itimi busa sa wuti aboabo wuti manso wuti across wuti achiase hwe en omemu sika twitwiri di a ekọ amonyosam kwam na yentimi mienuma yentimi nya kwan no sa amira we tina se a wo ugidie ni tegana ne be mi busaw sa amira we se ne di bu oman a hwan na nkyira de a teacher for nkyira de apostle for onwen asojafo afitafo masa busa ho se retirement package e Ghana so be adwuma na okwa homigie ma etesen
aya na yɛka ex gracia ne yɛde ani akosi MP fo nko so masa enya MP fo nko o government appointee bia ekofie emfie nan akia ye tam Ghana ska de mano mibusa o oman na amanyofo nko adea mibusa oman no e amanyofo nko adea na samu yise ya abede na mrantena ni mmere no mu ni atam social media eni atam radio so se ade papa bia emperfo hia no omo de ese ade mom na efamfo ne de ye to mu pa hwi de a ani bre baba ani de ani bre baba ebia ni se okwabrane contractor wasi dan wie ade nsafo agu ne botom na me support no 2 million times ono nkope besia emeti suku dan na ye man kwada nkom a ye ntua ne ka asamidika ya ma amanyosam adi yetrim dam sami ya MPP ninti MPP ya de na nyo eyo mitanachi me NDC ninti NDC ni ya de na yo enyo mitanachi. How can we build nations like that? Anuti na pressure wa MP for nisu no. Me, I still believe and trust Kwesi Akwa. Say he will deliver. Media me fancy. Dia mehu ono nyamfo Kwesi Akwa ye acheme dam na se bedwane hu no. Me da so oni disappoint me. It mean try we do sun kasa don't believe him. Oni disappoint me because ba 6 months my 6 months 7 months when you already. And I still believe say he will deliver. Name momuno de me say the central government. Sa emre edi bu Ghana me busa Ghana fo ababwa na. Emra e kire so obi bedi mampani wie nu okofia. Yan hweda nkopim so obewuo na wo kwa retirement aba na hwe okopim so obewuo. Obi rise ebe mampani na okwa omigem no ntimi hwe ne ho de a na sɛ pakon wa mobra e ka to plain. Sami Odi Ahenkan Kwame Yeboah metie yi na nyame hu me mobo never say never enye dia wodwene nyankopon odwen bibia nso nyame ye na maba mampani me na mampani me ni 4 years me di 8 years 4 de mempe 4 de debile 4 de sami ni ye ntuma mama no 4 years na maba mampani 8 years na me bra so na me kohome na wo ka kire me se home ya me kohome no ye sa betua me ka kopo me se me wu a na se ma mobra na mbedi mampani ma mobra we ye mra edibu man omanya empunto aboy sa de adwunso aba akokọ omanya yeni industries omanya yakwan nye omanya amabunu anhyeda ni ani so ade bi wo mu hu de omo yo yesuo sika ne ade ma kandifo nko a yesuo sika ne ade ma kandifo nko a na wonim untimi mlemu MPs no na untimi mlemu ministers no because ayemra achechire me no mienu nyina anu tina young guys no obi na ache politics no wo de wa abusa ho me ama Alexander Kwesi Akwa onu de nyame assurance do politics mu and ade egu da ho obi anim so wa bone bra as a young man we dini hu ni abone bra do politics mu ba me ne mienu nim krofo bi a no mu ni hute omko abemomo ye say tam Saminu yenim. Intimi Odi Ahenkan Kwame Yeboah de. Me suggest say sa Ghana mra we yento twene. Yato Ghana mra we ntwene. Ayesisie mra. Kalabule mra. Kalabule mra. Ayemra amwa Ghana na amwa ye china. Since 92 I started use mra yi. Oma amwa no emra no boa hom. Ayoma mu wa bam. Oma mu ye politics. Now, no many Peace FM reporter Ora Nidindi Emmanuel Akoli a bon komo about the $28 million US. I de kope Asem ama mrasebe dwafie no. Na me busa say honorable why report to my Peace FM ache Akoli. Na asipen say ye de sa loan agreement to ya ba mrasebe dwafie ni aboa to agupen. Oso we de bi nsi da. Ya tigana ha Emra mampani dada je kufuwa de health insurance eba ye hu se mekan NDC was ye mpene so MPP NDC nso abem no de bibi kwa MPP was ye nso ye mpene so enyoma bebo meminu mienu no I told the bia ana den
Some in your queen in your prince or mammy no. Dear Bob woman quad dear. Yeah. No my jatum. Wouldn't they make a quizzy? Make a quacky say. Emrantia na mumpe bibinyo. Mabetia ketia kati na mude de munimnise emra. Yedi mudin kwa siadeno. Mujimi. Catch you praying. Who do I near to MPB so? What do I near to minister be so me say? Ma about to do a yaba famo yanko buwe, yanko ballot boss, yanko di penny we atem. What taba papa? So do moyo. Have you seen them? It is good. It is good. So do moyo. Into your brand tena ma ho kwan. Ne do dia to trust some kwadi di penfo atem. Yanko buwe, yanko din someone. Masa, say umre because constitution na yedibu man wo hia ma constitution ba kokora. Say nan say am robbers ball police ni to e won kan arawo sem kase esi. Abayu otini fie ton na ade a am robbers tututu efum kokunu no. Say nenanza what say me ne maame no wanya 80 years ne ba na yekunu no. Ba pemi ne obi akora nkohwe no. We the district police commander IGP small man ko hwe na be pemne busa wo nyame mpemu onyankopon ompemu busa wo sem na hyebadwani bi ba na hyebadwani bi na samra wo hito na ke beto ni pa hwi sa Ghana brand sami meka nche wano pay say we are brantia believe in yourself pa bibi never unyansa no wadwen ye don't believe in the politician because the constitution doesn't allow him to seek for your progress. It is factual. Nobody can dispute that. Ghana mrane makwan so momwai. Ajira winyo obi osuro nyame. Me say omampani dada Professor John Van Satamis bebia wo be nyame fa ne kra nsie yi. Onu kwani mampani a oye na dwen say constitution no obey amendment essence constitution no eya bro ono mode boy. Wo mode boy. Hwe ye nyame ahu ye mobo. Enyi sika bi ne yenya. Eya odo ne ahofama bi a ye wo ma ye potem. Wo de hwe me ye adwuma ho macha no pawie no mre o Peace FM. Enra mi free Peace FM na abo enumre no nson. Mi to mi car a mi du amasaman na bo nundu ekodu baako. Traffic ne ho ankone aba. Na masa sim esum kabisi potholes. Me kai kruche na me de aba. Ahakura ye wei. Hwe na organization yaba yebegeto we yaba yebegeto we yaba yebeye sei wanyi se yebeto office nim esembotua we ngongonai. And so still ya boye trimu se twediam ponkwa metiase yebe kakra de aboye man. It is a wo to na wadwene se politician bi beboa wo de ameka to pray ensi Professor Messi Nyankopon nsiraw ba bia wo bia. Because me Kwame Yeboah ma kan Peace of na me nya afi kwa me be kan de crowd account Ghana na mo me ntontwene amanfo ekikam se ma ye ntu omampani yire ka ma ntu busa ho se omampani Professor Messi na yire yetua ne ka na yentua busa ho se Vice President Akwasi Amisa ata wonya ne ba bi ko na yire yetua ne ka na se yentua masa Akufu adu no pese wi abo no nwomam ntina mate no me say ye tuam Canada what we just Canada Akufu adu no odi ne dia beto abonti o wo mu jesi Canada memi no ye hwe Ghana mpanifo no dada obi beka sana me fa me ho se bi so la mi komafu se obu pap no tua o light no tua o ka na wutam ko dan no lorry fare no tua o tax da so itime no ye hwe o man panifo na nkanya ya sa wo hwe Ghana panifo pa ankanya ya so mu do mu hwe so mbesom no somfo bia nso no eso nya bibi tonsu na de ya ne se obi onu ba besom no emfie nan emfie nwotwachi no no aye yie se tam now de otia na wote. This is a great lesson that we need to learn.
tina me se me mom de obi oba be gina me makwam se me nto abama ne MP no mebu sanse ne mpotamade no ayo tina me Alexander Kwasi Akwa me gina na che pampe because anya bia minimi de wayo e de ma odaman anu kotukuman. So I gave him my total support and I still support him. Wamu so dia wamu say your som no oso na mutwitwa sekan kosom opena jekum aka Peace FM sa wose obi say oh your som adwuma wasom adwuma enso ni pa twa sekan obi o person ogutwa sekan ogutwa sekan intimi srami nananom matipenfo mamu se mi pani munyina mumiamfi anuntum enya atanie ena enya tuturasem mumianya akoma kro ne adwen kro se saga na mrawei se ye nyi mfiri yakwama forget it aboabo munya kota saga na mrawei ye nyi mfiri wa one district one factory munya bi because the chunk of the money is going to the presidency, it is going to the executive, it is going to the judiciary, and it is going to the legislature. And mafom, sikan entrim mafom. And put on mafom. How many years down the line? What waba? Now you can't direct influencer. Uobi. And they Ghana ha. So person you be called fire service. Person you be called police, soldier, immigration. Now when impanibia, forget it. Almost 5% pe and they be a nyamia dom onimo be and so when you baby ashe. Dia kan wo bo ada. Agina wonim panibi na panibi na panibi anso akonete. No when you baby ashe. I'm telling you, fatwa na nyame mpo na meka obi ani mo Ghana ha. Enye sanso na nke chechere man. E man de nke ni flexible. Said na na Dubai scholarship secretariat o me biem ama wa abuko atimi apply for scholarship no sa na nke ye o man sa ane ye chechere o man said na Dubai or the free education aba na wa abuko atimi ko school Prempeh College utimi ko Pro Jones utimi ko Achimota school no sa na ye chechere o man so unza manfo abuafuo so unza de abufo town obiaso o makwan amie ntu o mampani bia yereka me kama matias yo tom ye tuadada hwe o we just professor Messi yire yenhwe no yenhwe no o be just say pagwese mita ata yire yenhwe no jeje yire yenhwe no kufu yire yenhwe no mama yire yenhwe no hwe o de ajana fo to badwe Ghana mra ne yale o man ne mra no ye twam azanga ye jeje free suna na ezenga se samra no jeje free suna na ezenga se samra no contract ye dwuma ye ntwaneka na mama radio for ye bre obia de ne how de ba ena me kwan ena say hey chunk of the money to the managers of the nation we dey have a presidential convoy so swafo bi ko aba hwe kai de akire sa yon yakwan ne nye indikas akase to enka me ka keto ya me di twa odan kwan so fi say free kan ba ya guko tai pasa de ya guko aben kwan ya ya guko tai se de ya guko aben kwan ya me hia V8 ansama bam krum debi ka toto drivers omumre toto driver ya owo odan station fa no jam so di mo kwan ne de nyame tri de mo nkrofo ne ba o ke ja kra si ya gukwan ko ta teme obi bitima afoka Afrika ko bata bi akwafu masaba obitima Afrika akwa anamase aba obitima afoka akwa across aba sa I am saying say emrene do say Ghana constitution yes sano eno ya me madwen enya by force eya me madwen o mampani na kan say be a citizen not a spectator once wadwen anything
Ghana water for Esrama. Ababu ni mpata ma ubu nsu a ensu ni ba tise bre mu die ni bi. Misram bebre. Yenim die nti abasa. Abu pipes no ubie pe ensu na eba no e ba tise bre mu. Efi poto Ghana water achimda bibia sia na. Madam mamu mi anhwe o. Bibi na mu ise se me pam cho. That's right. Meso ya brantia enwanfo ani ankoto pani bia so Ghana ha. Pa bibi yo. Yo udi ejene kura dua. Makokura dua. Akante kura ye no. Yo, na udi so woni media dia nimu a akwase se wadwen. Bramila is 0201944485 0201944485 0554820910. Why normalize so memo akwaba? Arisha be frost o gasa free. Nana consider kwa chimabo. Arisha ba yitiu. Odi Ghana akoyere de. Se opese odi dia na so bo brawo. Ezanse nipa na wakotena parliament house no mo no ene nipa no mudi minus no omonye omaje so mbebo aye prese ye ka free SHS mo asem omamu nyina se yepe enso nipa bi se enyi yi niska enso ye so makotwe sika omode koto hyen atena mu obaako fu bia saa aseni school dan na oka ho asemi me kira de o atem kwa bin fie sia de koto se o masi school dan aye KG school dan e wo kwa bin RC primary school asase so the fin ne ya bodan na so yenye plastering e pron da no entinkwala ntimi nku na omote eduase ana se dan ye dangerous to enkwala no life esuade e so ye beka sisika ni ho no entimi de bia mutuma bu no fo se bo bra padwumaye ene beboa enye obia ne beboa bedase Mensumi dancing na gosida kwa Monica sa. Ya kwa mama no so so fo adwenche bra. Hello, good morning. Hello, good morning, Munia. Arisha be frost o gasa friend. From original CJ, so Odazongo. Odazongo original CJ Ghana 40 o. Yo, Munia, me anda wa fe ne do pa we ma o mani kana. Munia, me de ma adua wo say ye mabunu ye fa. Eno say ya ye tua tax ene ye tua ticket eduane for no. Ye for 1 year ye tua. Na perifo no mo ni mra mo. Because no too much. I say you babe who keke. Yembo adai. Then we are from the at that. And we are now muna. Mo je na mo ma ko time. Ma ko just send. Anya nya na ma to nyamu shiro me. Nyami shira won so. Why no me so me mo ache? So when you are friend on your for kutia chimika se fi kwa bwadi no metu of answer the question. Kwa bwadi di she yanko Ghana constitution me dem say yan sano. Wadwunche ne sen. If I didn't support 100%. Say 200% the bank am support. It says here, Bilia and Penny Buya Pasia. Was yan ya to abaye can play the man Penny Phone idea. Now the yam yan say, that's some way by the one who said, and this the opposition among Kamas. What would say woman and a bob womunti? Obia ye someone, but the better be a number show since the country of anyway and county. Mimi area Telecan, ye na Ghana fool. The say, yeah, we already made the forms of Sarah Manoka and the dog. And the other papa will never tell you a book room, somebody for lady. Yeah, you won't go to turn at any moment. So I'm got some year, and the person Queen idea. The one meaning I call one boom, no one is done. Already, a person that you did last week. With your power, the last secretary for every I'll be a Cataro. The woods are dear to me, I give papa. And I already did show here the Bob Razia, a Bob Way. And the way I saw the demonstration of any way I made the home again. Because of any one of that I among kind of crash. Once that bad opposition going on, I don't quite amount, you know, when I get to the Yenchomoka. But Naban said, I did about yeah, you want to grant an identity. So I would say, I got a demonstration, no move, not in the country. This is the one I see them. Or pay them without. I do it, Papa. Hello, me watching.
Asem bebo. Hello. Hello, good morning. Good morning, Odi. Abombo ko dia. Nyame adumo we ba. Ba jo mi tie wa jo nkyira wodi. Wa kola David Aboabo. David Ghana vote you. Odi me support 200%. Ada me tesa assembly asini bisa no se. Ade amuntu amokana. Na ibi se mutu amokana se bia. Me seka we na masa. Nje fa mi pin kotoka. Ne Ghana sika na se se twa. Se ta de kotoka ama MP ni ade. Odi oni me support 200% to the sense that me pese o ye campaign. Like tight in everything I say the law must change campaign. If not, Ghana, yen twabe you, yen tiata you. Or here started that you and the law must change campaign because Odi, me see the woman media do. Say a better bama for cry or more rally, never did me do no. Or would you me who be a da? You see, maybe beer, the name in Yankuponi. And so a drop aqua. Name me Kotwaba. Senior Menyampin for Papa Mede. Bayam, my name is Mini Bimaye. And so you get only Nancy, Mr. Sister, Papa, that I could hear about also one for one yard, if you are making a casket, or one for but my sister will be the idea what community, I cannot do granted to go down from and Sana won't crack with no. Would you? I want Mammy Chem Kakawim. Who is answer all parliament is most of the time no Omo Rashabe Yefie. Now on per se, Sabin Preders are among for he Asem. Emma Meduna Nimunti, whatever your code the Sinechi say. Obia or Bia or person no MP Tino. Or the two Sabe your Kodima, Omo report money direct. Said I be at the Aquas on Patema Inano. Ubenya Huadrin, no cry or the Befas. And into what committee, yes, Bia, what to tell Bia. The meti ma chim no no. Odi me da so. Yes, was me da. Me da si bebre minua David. Hello, good morning. Good morning. What's up baby? We masamba. Aju ayeti o. Enye emara semo. Se wo dopa. Wakuma mutsi e wo oman hu a. Se ka every month in project ka onje. Because wamaye wom emebu nye dwuma nye muntimi enkoto adwen se omayi mu no adwuma nim ekwa ben so ana yen so yen kwadi besia ende bia adwuma ma woma na sa dwene mo mutimi o ne mo cast so mo be de mo feel comfortable air condition cast and no mo ko dwi hu parliament wo na wanya bro any benye Odi wenya bro any beye kai beye say and now na wo you ni pa na mo ko a wo wi we beye any abro na yemfa fo ni bi na ko be chiomoka ese chiomoka di mo ni yakopon ye ni yakopo politics ni ya be di o me mo achi o me jozo papa ba kwa simo ka de be sin ma me so sa o say fix the country fix the one na hunu Mini France na ka sefre Odi awani wanti Anwa yetiewa Oh dey belly for no hunu yo Say ka ma fo visi eboa me visa dey almost parliament almost tra agree so ma agree I bo race almost tra the parliament wana Nyame nenim Hey that's how I'm the kotaka and no on my name is Canandino. You ever see me qua? Hey, that's going. I find this corner, but you know. Enyazo. Enyazo. Never say any gun and Pelibo Pavilion. Nyamine nim. And Robert told you, you got trouble. Almost too tired at tobacco. Ubi out to one. Yeah? Only country man go give him a more.
Mama Mate. Yababa. Mole, maybe you be a all of just adding the number. Yababa, we need pa Boninipa, who knew Viana, countryman and go you be my own. Miss, we are young man. I keep telling you, the trend in journalism must change. Our style of communication must change. Anybody to any quantity radio so and say hunkwa. You don't see a choir one more fast radio na boa. Trending issues. And away wonu for when we akwakwada and away to so. We nyansa be no. We nyansa be pa no. Tina me so we dey utia Ahenkan Kwame. By the grace of God, I have a solid team here. What do you tell your programs now? We are changing minds. We are giving correct information, authentic information. So I branch your partner by payment we nyam fa one against obe pay bibia yo. Now the wood we need be two obi so pa dia. Master we yakechi. I'm telling you. What do you tell them panama to one wenra? And no muti na mama Brown. Said no muti na mama Brown. What one of my kusku. They be one of my best friends. I've not been that quokka. What is school? One work with a masters in agric engineering. What being said, but now construction. And he's making it by the grace of God. What Nana Mama Brown and Met Maka say celebrities, women from celebrities, no celebrities, Omagana always car, ye come weska or come. Yesterday she said it on Ahenkan FM Abrimpana Moto that she is a JHS graduate. Application of the mind, you swaggering. Dabia ya be funded wakodin samone, ye ko buwe, ye ko yawe. En kwasiafo amna ntie bia aba pom ha. Who see down now the cables good na nimpe na dwoma kotoche cables no to wo kwe na utanya ye na power wom na mouse from Paul na wu ya ngwase ya wuo ye benom ngwase ya nsa o we yase ewe esi o ngwase esie sani ye ya hoko timi dia me so ya brand a wo ya baba wa enye radio bia information bia na ye tie o tie information e be say someone gain for the positive e be twa kwa ade papa enu aman bi abe parke ne ka o piece of manimu ho me de ne rap ma mo ni din na so no no o tie piece of ma bonza kwa de me na obo makutia no oba piece of ma ko se ni koko ye ne nya na pre ho enne wo ba mu no ka wo de ba ye just 4 years no wu na tade wu ni mpabo wu ka wo dem ayambe hyew ba no ne apri ko se wo piece of tankrofo we ekeka sam kyerɛw ko di pani atam kɔtɔbo bo obi kam ko bu obi puani ya akwawe oni ye camp yan kɔ bo no ye ni ne yan kasa manya no kranto no so na wo de akyerɛ dwondwondwon use your mind generation wo no application of the mind o wa apply adwene ya wo de bo hwe fie bai fo na adware beta kan no yesi ba ye bia na renam abro ne be ye na ekuyan na wo be hyemra we constitution we e dia guide oman a afa ne afifiri se oman a abrofo be ye defe abrofo wie ya gudie ye mpempan die nyina de ko na yan kasa hyemra fun we dia to ye ho so se asam ayi omam wa ba mu no ene amanyofo ana na papa na owafuom hwe owafuom a odo no so wo tie ye radio station a ensema ye kan odi a kire beboa no wọ́n sọ papa pani mu a nanofo mu yen ọsọ to say NDC ni MPP say fix the country face una ni hunim papa na kan a bad language for radio but waka what the yaw no de aka say ko ba say ye poma no ye die a na NPP for na de bekwa NDC for say ya nyintum he na no edan so pepa wo pom hai gas fancy ka ye beja tum na MP mwanya bi de bebo dance we pemi no muntimi nyintum enso loan 28 million omu nyina ye baako omu kogya tum na ote dokotwa te aboabo man so across ha na ye shirado ejo bodolism brala ne so ne anko memwache o Orisha be fro saraga safrin Enam gotoku ya mwakwa bebem kira wadwen ene de waka sapa about mo anu de ni na yesu command penifo na e di lesson time a e de mo be mo na ma dina mu nto mo ko omuni anwa ne omunjo mo ko pa na eboa
Ere mo ba ko bra no waje. Iya na ko to abana man. O ka so na oye no. Me da se. Nyame nhyira o. Hello me moache. Hello, Ahenkan Kwame Yeboah. O nhyira o so mpatwa for sana kasa free he. Me dindi ohini ba. Kasa free Akeman so. Akeman so this year acha obrempon sentim pokuma me why. Mpatwa free ka wadwen. Na me ba tu that $28 million now akodi so be better cars no. How many bit years ka no patwa. A loan aban no e guarantee dia mom nti e betete dia from akatuam. Okay. That is task ya na mbetiti ya kakanka kadi ati epiom kan. Ne tintini ni tietia nya no abo ne tofa no. Na why na memeti yi na mafo obu Ahenkan FM abosumi nsia bosumi nso na makwaji loan dia ma no. Sabe madwen adwuma. Okay, what in the then adwuma sa. Mo because emra sebe dwafo na fe na bi anya 6 months 6 months and 7 months meboa. Omu nyanya 1 year kura. Aban ko guarantee loan 28 million dia ma no. No mba mu ni ka dada. Ana mi tell say yen penny for no munya jin proper bia wo ye hu. It mum yen forget to mu. Ami me kami me nyanya me na me ka me ku mu nyina na ma ti wi ase class no. Because any problem blow wi ase pa omo mu tran odi san senfon na. Me hu dia na me yen penny for no be so mu tell. Any pa buku e. Nyame de ontimi nyame. Wo bi tu ku nya djuma je na yen penny for be see huge of money na mu de yen no ma bia sebi ehun hia. Minua unim intika ede na nka fesa kesika we kran komre beto dwa no no ma ka se ye mra hye badwafo ye mpese Ghana fo be ha ya dwen biem ana ye ya ban ye mpese Ghana fo be ha ya dwen sika we ye yi district baako bia ne start $1 million bia betimesi factory baako ti kombe timi 28 factories dia ba itika meminu mienu ka obuo ne ani die empa ba ye de be ma empanifo no kanyame nanim. Odi na mi sa on pa na me ba ma se won tun kwani na die de wani no o ma mlem why amen me das minua yan youth for ne die se say afa yan waji na mpani na die yan afa yan waji ne bi mbedu o mati kana ka biom obi akomo kwa ko bi endu o mati a ko mbetu nyansa me das nyame hira bebre o de share free achemman so aka simadu na masori me dwumadi so me fa afrefo mienu na me the last submission aba if my Ahenkan o yes ekwa afrakoma studio na mboyi DJ Nelson e time echi nsima me kanya fini ho so tro bia ba amummo no bi hello me moache yo good morning Mr. Odi ya jampa cho fro sana ga sa friend yeah my name is Kwame Pablo Akimoda. Kwame Pablo from Akimoda. You want to speak English eh? Sure. I say tell you me I say and to my way there you know be you just say my beloved country is free forever. But why we dey suffer? Ghana, why you dey? You know, be you to say my beloved country is free forever. But why we dey suffer? Odi, God bless you so much for whatever you are doing for this community. I really admire you, the way you handle issues. You handle the leaders, boot for boot. Charlie, you are doing everything. It's not about you bathing and going to work. It's about the government to think about your health system, your road system, your water system. But you are doing all this thing for this country. Like, Odi, God bless you so much. Big shout out to Nana Poku of the Sports Department. Thank you so much. Thank you so much. I bless you too. Thank you. I'm hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Fine morning, da. Minu aba France na ka sefre. Mpacho sami hawa me ka sefre Achimapoli. Achimapoli, mpacho yeti o. Mpacho de kwa ebe na se yentima mufo no. Ke ya beti e ho ase a. Nanka o ma de be se me hawa ya me ka se ya. Nanka do abato a na ya NDC ni MPP esi nchen. Na ya fa party fufo so aba ni ahwe de ebe koso. Only Kenyan people, Ombakuye papa. Nukrala na ukala. Obaka sasa, so do obaka kotwa ma womo. Eno ni ya wono. Did I say? Anti hawa so de odifri apoli eba ye no. Mami nyina sa kwa we so okay, man fa final call. Hello, good morning. Good morning. Odi shaba mu achen wa kwa ba. Medosu
Mbacho ye frost na ka se free. Ejankaba me ka se free abo kan shi ba ko pe. Ejankaba ye nkwa. Kwame anya ne na bi ye no awon. Ah, Kwame me pa so ni di mo kasa kra na se ni pa ba ko pe hwe wa di awo ye wo sa isi wo di ya. Enya bo abun ko an. E ko ba bia Kwame. Ma me ke bi cho enye Ghana man bo ade a wa ye ni opieti o. Kwame me na mo ka manu dru yin e pe da ka ba kwesi bo ba ka manu dru yin papa le omo ba ni le Kwame me ka no ko e be bia me kan ni let me agana boys ya twa ba o ba ko ma o so ya MP o ya hwan bra ni let them ya twa ba na u pie ma o bo sa bo abofo yi tri boom because asane ma ya ka sa ya ni o kro ma no me ka SDP o sa last kwa mo ni ya yi bi o ka se data for no omo I had on me sabi ka flache e so do ko na so do konkon Kwame then ni na chire no mo be da dem egu ko ta na mama ya mrewa ni ka ta meka ni ameso a e se broni ni am ko so mi yi ni na me na si nchen ana di na ye ba sa da de mi so ta da kan mi so be na Kwame that wo kwa wa ni a egu kwan wan ka ibe tia because ye be ku ko ta ma ye kwa no ba e be fe enu a ode ma me ama ba ba yi hwe papa hwe se ne so ata ke ni gura se be kan ye no enyo na be kan o ke kan ye ye ni e peni for Kwame ye ni ayin sam no so be misre ye ni ayin sam tin ni ye ka na ye hwe na ka ya o mo so am ko tama ye peni for yi ani na mo tin ku ko ta ye ma na mo se mo ba mo be so ye to ba am be dada ye ka ba ko be dem me o ke so bi na to ka ama mi o ena mi chi apa hwe Nano ato na homa no grab brenta homa na gazate. Final call. Good morning. Hello, good morning. Yes, boss. E frost e ka se free. Mr. Osai Atefa Security. Mr. Osai Atefa Security. Yeti o. Meka so be kaya last ni freo. E wo ye arrest. Fresh aban akemu aban 3 years arrest. That's right. Mekai. That bring na betin de aban first kan man you. Na hwe ne omo ye sika de ko tia amampani yire no mo Ghana na e dia asem na ko so Ghana anti yen dia ase Ghana ta hu bi wo hwe sika tia bia di tia yen ende se omo mbu ye kura o yo we eni nyame ye djuma na etire bo beti yanka midase nyankopon zu nhira o papa aha ana mede afrafo ni nyina besi de ya telephone lines ne blink no me di akire a me nsore nko nemo me gina kwanya we so da management of Ahenkan 93.3 FM ase from the manager to the event and planning manager, program set and the deputy, the technicians and the working staff. Me do masi papa se radio nyankopon na me so de ba ye nsusu bia me de beto manimu no de anya omutumi ne ya church ya adwen de ye nso omugitwi no mabomichi dom kakra Ahenkan atintim ewo odane ne potem ha ya bese enam radio so ne ya wese mrantere ba wa no ebetima asese o madwen kakra na obi a hyase se oye bibi kakra na pressure de tum panifo so no abafoma ejanse me da me ka mo ate ase se enya de obi na ebeboa no adi yi wa beboa wo wara na obeboa wo enti ewo se obua wo enti Ahenkan FM yeda achimbata bi hene ase na woni mpanifo da mase papa nanse edi tu dwase epe acres of land edi aye adwuma panifo bebiri ameme bi achimbata bi hene ne mpanifo ama ye 10 acres of land so wahu 10 acres of land aye de be Ahenkan farms afie we ku na wieye ye be food bazaar e wa Ahenkan ha na obo nuane a be no ha ye ntoba akokora adwuma ye be kreti ye de kuayo e be kreti adwuma na mo e be fama edimbo adwuma no wo de fa krono bra ye nso wo tu e be botu akun anya mi veni agro sa kind of attitude na obi ya de papa ni ehyem ni ewia ni adwurga ensi ko ye nse adaje emfin kan ma emetiti mu ha se de beboa na obi abesi acha se no never ensi biem tinana batabihene wonu umpanifo yada mase se ja mama ye kwan ya betu asase no so nsa mo ne akasa fine
Hey, you pen and then with hey, I can watch now come start. Watch now. More than the papa say, yeah, Jatum. Where when you from my him for no? But sounds out here, would you? You got my one protocol for your guy. I'll bet mamma. What, mamma? Yet the radio ya basa ye be change community ye be sani pagen ye the pre ye dealing koswo timo vampire mo vampire bontire chi epomu a farming community bet my nwan bet my ponche bet my nkukọ bet my krokro bet my confirm ye be ye bi wa ha ma na ye wo Yesu dim ye be ni panso afom na ye se awrade se o ma ni papa ye hwezo ni papa bonfo na e ba ye be ja ye ade ye mpenkwa bia aba me abetu osikagu ti nana batabi hene onu mpanifo as the CEO of Ahenkan 93.3 FM I salute you onyame nhira onu mpanifo omamu Solomon nyansa ne bi na wa hinde nya fe asaso odi man tie eye abumuyenu ye ade se ye poultry farm na ye onkukọ be 20,000 na nane ni mpanifo de 10,000 ye so de 10,000 Enyam ponchu 2,000 na nane nipa for de 1,000 yenso de 1,000 sani achechere man. This is the reason the direction I was here pen for no ma dwen start ko hwede pastor mo agima ye waya de pa na nsenam ni nani hia ba kokra eno no ya we menso me ya we enso hwe obedi ade wo see what the 35 acres of land a palm plantation emrante banya adwuma ye nanka ome de akika koya izika nyina ko abema kan fonso asode agina de omo nsase ye kuya ye we a nkenuan bebuso adwuma so bebuso enra na eye bra nursing a oye deputy program said na any birthday e wa Ahenkan 93.3 FM ye adwuma de fufura ye de ba ya to din say midweek starter pack a business conversation midweek starter pack nyame adma ye hyase ukwada ebe ye de omo ma business o ma succeed ye ni omu hia no ma bo business mu nkomo entrek se wom e wo betuma ye adwuma Ahenkan FM ha na asai bibi foforo nya so adwuma Ahenkan FM ha na de we guess no nya gas we asem wo de awe na me vi onya de wo be ba beda ho wo be wa adwuma na mboa me mfa me ka ma tetetia iti ye the business a dream e remnant na dream by force so one tie dia wunti bi ana abrempana monto ne mbedui starter pack no se sia ye yagu CDs any pen drive so wo ba Ahenkan from abetima ba jibi no akotie na wo magini free o ebo no beba injena belated happy birthday to our deputy program said Nelson Owusu of Ahenkan 93.3 FM. He is one young man I've come to love so much. Na menini nyaya adwuma Peace FM. Nanso mbebi adwuma hey. Dimechi enema babuabu ha onfri krom ha. Edi ne nyansa ne nimde ne na hoden boa ma adwuma yi. Ade echi ade esen ekonanim. De mesre ede ama ne se onkoso anya butre na onfa nsuyo na onyame ni hira. Na nyame hira no oma na hoden oma ni nyansa na oma adwuma nso nye yie no no so onyemu ade na daachi wo gina ba bia ka se me kan bi ne ya Ahenkan FM na me nso me koye no manu me ho me nya bibi papa bi efiri me de bo me nso me bra enti bra na esen me ma happy belated birthday nyame mo akoma so ade mrem onhye wani onyam nko atamfo nyina ngu akuakuafo ne de gua ne yebegu no e wo Yesu dim. Amen. The head of sports is here with us. Another gentleman. I can't demand too much. Otomase. Joshua. Neza. We are the daddy. We are sure that we are the daddy. We are the daddy. Oh, problem account na mwebo ano mabwa. Oh, sorry, obey sencheni. Ebe kasa we chiro hono. Tani sencheni. Ni sencheni. Ana mi Yesu. Over to me, say yes, Davi. Ghana Premier League, how many matches to go? This week, you flew on Manaka 1. Nyamia do me kana so beti. Enough for mo. Enough from that. Enough from. Obi ka na from oboa.
Ebi want me yo. Masa, easy. Nyame ne eboa for. That way dem ma we mfi. Dodo na ehwe wanim. Sesen. Ade se nkofo ya kire mu wini a, o state de obenya yi. Nkofo be. Nkofo be na aka. Oh my yira bisa no. Dabi me who ya me boss, e ba sports am shewase. Una sports head. And na de nkrofo minimum sama woka. If you answer mu nkrofo akuaku, o ma sam na woka na. Na nkrofo ba sam na kan. Nti wo dem me ba. Okay, me too. Before how to folk can go commentary no. Yes. Yes, we make predictions bi wo ha. Say ko has nya G League na. In fact, we go who naked at na studio hala show. Yeah. Come on. Yeah. Nti as na say na Oma G League no. And as we ni Oma G. The Oma G League no. And no e tell no mbaji. Ya utu je da utu wo bomba za for G League nyambe tu akapa. Asma me kan no. Man kaza has bobo na me woro matade. Me say has G League na. Okay. League is only power ni. Okay. No be no aje. Waka kakra bi na ka bi amba be catch say bi obetimi start. Me say na no won de nkatom. Won de catch masa yente na so o. Ye pay to us for mangasa. Has better than G League. Eja baby ade no do ni de nkofo am say ma je wi ani say. Wo me no na ebo. Omo ene eye liberty. Ambo na ben. Omo bon ni ya. Achina wo Accra Sports Stadium. Enkran. Mpacho ai. Sa. Ai. A match ni beba so. Match ni beba so. We sure. Ai. The obi amadu idi as winning way. Liberty die. Liberty dia o hwa anko ko relegation o. Mo abeboa. Enkasa bebre. Say has beji a yeti kromu a ye behwe. Me da say Diana mo the sports discussion e ba ho. Mpacho ai. E hina mo de fa. Ye free Ghana Premier League no. Afi Tokyo nso no mranche no medical kwa ni sa. Wow. Ye hwe boxing mu ni arm wrestling ho sense. Na be di arm wrestling ho komo ha. Okay. On say arm wrestling obi ni sasi we so na. Yeah. Cha success be mo. Success be ni be di komo ha no see. That's right. Na ye hu ni e koni ni e ba. Say bia. I think it's one of their event. Omo ye koforo me na me koye MC. Okay. Yeah, cha success be mo. Very nice. Yes. You go bet me be Ahenkan ha. Yeah, hwese ni no obetimi di bia ba ha no ma. Yeah. Ko so ba ko. Success be no ba krom ha. Ai senko baba nan kwa be. No problem. Our organization success be the same many pa. Since after sporting a season, you know, as a most sports team with me timetable here there every na indoors games be a bit my yaji amanfo ni na ya passport amanfo so sponsor ai ambaba eso me wo mama e babo ambaba mo jiri on go fo mate me da maseni adwuma pa mo so mo ye mo go so am ye ni sa but the best team in the world umpo team emu ode na moral wom sunsum wom ye fra no Kumase Asante Kotoko metema papa no team bia ni Ghana ha emu ode chin Kotoko da hey bobo nyanyu mutu o has team no kasa malumba na board of director kasa lumba na board of director e de ma house of folk enyum no munum to omunyum de papa rose be quiet enu ya nyuma ya de ko dance has of onyum ya de ko dance between the buga mu ba opanyuma ya de ko ko kuntu Asante Kotoko say yeah war song war ya kwako okay ya ni abre okay Asem bi na di bone wabren pon na bia da ye o nyame ado na won so I don kwala na ma o mitimi honpo no we ba yes te mo fe technician no me ho adwuma ma na o ka Kotoko Asem no nze Asante for de eba no say yen ba tene wa yogum fine pa na dress me check it so abasa so ntu share short sleeve na as you am ata kwala bi no ba ogboni say dia na dem on say 1935 Asante Kotoko tama amoti team no na ho na me won say abakosem asi ababusua Kotoko abakosem ni aye say eba no say yen koje ade mfesu a Asante fo ne de do so ohim bi obeba Kumasi bia no na de ba ko ye ni team Kumasi Asante Kotoko mfe ni agro e ba isia dom de agro masa anamu kanamu de bibi wata yantia na work of Morocco ebeje cup free ense eno ye say empanifo no meli di team no na amumfa team no bet His Royal Majesty there na idea se nipa ye bia wo ye ma team sesen se sika no mo onse nansi akwa Kotoko e ka da woni a menhia to ni bottom 8 billion no mi yima na ne amponsa so fan kutua e kanini a anti omo park Kotoko ni park ha yeti team no mfia hini
1935 Mediama Park Liberty Park Masa sama na to kan but me woni say house ni kotoko wo mu ye failures catch them pray yes failures ni do omo ye what team 1911 empanifo mbedi team no na amo team masa ntime meti yi Apuzo na eje na manager wa na sa Apuzo ya de na nye fami to Apuzo ye ne sa be odi yanka ni say ankura adwuma no aya na sometimes no omani ko sin na kotoko adwuma na ya ban adwuma debi kotoko ne traditional team na traditional team ni wura hwe odi ye traditional team ewo wiase ni ano ne ye hwe na ye mfa omo a enye traditional team ye fe compare ye hwe house of folk abrabo ye hwe asante kotoko okọ United yes ye hwe okọ ye hwe Great Olympics hwe sa teams no na ye mfa Aduana Stars Obidia yemfa Mediama Sporting Club Aduana ye traditional team yes a traditional team yemfa Wafa hwe Wafa the directional team ni dia because opokwari ntia make am what ase say kotokoni has o me failures yes and I did not transfer followers are kotokoni ase wo Wafa obi yeah there woni bi kai odi na where dey so and I'm say I did not transfer the free word aba a lack of leadership yes I don't know about leadership no team ni ahemfo de ya a traditional team to hina anye ne ya kasana na we wa anye ne ye o timi nka ye ne ese yaka anye ne yaka ye ne ese yaka anye ne yaka odi Ghana han kwa ze wo kam kromum ya hwe wonim ene say no di na medwan ade bi hwe ti say ya hemfo wo mpatam ha for example ti say bia moye aboabu park magigi skase mo ba be na we say enkofo bi abase da bi munjai now ufu say sanka traditional leaders na wo patemu ha no sanka ebianke girane na so pa eke bianko mbe kwali MC adentina yenkofo bi agigi skase ba be parkway na won so abase oba be up to now o ma meyeye eno na Ghana haye no ye leadership no enya dwuma on I say ya hemfo no so mo ayo gromu a ntina ma ye bo no ene esa ha ne ni hintia sa WWE ni oh body sometimes cause senki ni hin kwana nka mo maka wo enye se senki ni hin ye ni ohin okay fine ti ni e ka no okay fine me come what ya say wo yo hoho no ababo ha aboabo kodwe ma ohin ni ha thank you eti ofu say eti ka na nka se bi ye wo ohin a me fan say nka okodwa afre ni ba afre na wo kasa eti nka ankade ni ba se no ko betimi atonsa da afre MC ni na pamfo se mo adenti ena mrantie kan hu bom omu ya adwuma no mo mu jai se mo ba beye na mo so ya hwemu animu ano mo ma meye eno ni asema wobusa nyansasem yes because ade we bi si wo chebi tamo no mo ye chebi astrotef no na duru ba bi na contractor ne ye kokwasa osaji fo mo che Felipe ne tonsa frɛ contractor de ka twom se wonu se adwuma no mo ye da mo sesa mo ne ma frim papa no mbe ye ne ma no enti me hu se ya hemfofo no so a odi ano na ma ye ball na koye ama bibi aye bibi wo na bibi wo anu ntina Ahenkan FM so aba ye nye de betumi aye de beboa ye man yeguso aye to adwen kasai no na nipa bi so hu sade ye ne ye na mo boa ebi kura ebetima sa Kenya emrancha ma ba wa na meme ka ho bi na yes ye be park no ebi ani asaba back ti asedan ka urade amen baby ya the sports update and the Joshua and the 24 and another point 10 eka 2 minutes to 10 me point 10 cause enemy production here very good Kwame Asante no ya the papa and kusi wa madwuma and then me nurse and Kwame Asante. Madam was say sports is up next.